ngicela ukuthatha leli thuba ke since sengichazile ama-icons ukuthi ngiphinde ngamukele i-guest yethu, ngiphinde ngamukele nabasihambele as well eklasini lanamhlanje. Namhlanje siqhubeka no-part 2 kahle kahle. U-part 2 womlando wokucolonizwa komuntu, right? Namhlanje sihambele isihambeli sethu esisihlonipha kakhulu ubaba uMuzi Duma, odume kakhulu ku-TikTok ngelika Vuka Africa. Ngazo inkulumo ezakha nezivusa umuntu omnyama ngeqiniso nangokumlando kuwona wona. Aphinde futhi na ku-YouTube atholakale khona as uVuka Africa TV, right? So ngizocela ukuthi ngiqale ngithathe leli thuba leli ukuthi ngindlalele. Uma sengiqedile ngizobe sengithatha izintambo nginika ubaba uBhutmuzi Duma bese eyangena bese naye eyaqhubeka naye. Now ku-part 1 wethu la khona besikhuluma khona ngomlando wokucolonize komuntu omnyama, right? Kunezinto esayifunda, so ngiyafisa ukuthi ngirecap quick ukuze songena ku-part 2 kahle. Number 1, sathola lapha ku-part 1 ukuthi abelungu ngesikhathi befika into eyabanika amandla noma eyabanika lento ekuthiwa i-leverage, bathumela inhloli ukuthi ayizohlola ukuthi siphila kanjani, ukuthi amandla ethu akuphi, senza kanjani. Lapho thina sasingekho aware, so into okuqala yabanika i-leverage ukuze bakwazi ukuthi basicindezele, bagcine besicindezelile, basicolonize. Okwesibili okwavezwa ku-part 1 ukuthi senza iphutha ngokubamukela, sabakhombisa izimfihlo namagugu ethu emumva kokuthi izanusi nabaprofethi besixwayisile ukuthi kuzoba khona isizwe esizoba kanje. Kodwa iphutha esalenza ukuthi asilalelanga emva kwexwayiso ezaziningi, right? Ngirecap u-part 1 lapho. Okunye futhi okwavela ku-part 1 ukuthi ngitheme ngubuka u-part 1 ngabona ukuthi nakho kunye okubalulekile, okhokho bethu balwa as much as yagcina ifakiwe ingcindezi kuthina, kodwa nalokho kubalulekile ukuthi sikuveze ukuthi okhokho bethu balwa. Ibuphi ubufakazi balokho na? Yabona the fact ukuthi khona amagama ekuthiwa ukusonta. Leli gama line meaning, liyasho ukusonta. Ukusonta into ukuyiphambanisa. Babebona izinto ezayi-introducewa kubona since inkolo was one of amathuluzi noma was one of izikhali ezasebenziswa ukuthi umuntu omnyama acindezelwe. Abanye kodwa babebona, that's why baze bakhipha igama elithi ukusonta ke lokho, ngoba babebona ukuthi lento efakwa la kuthina akuyona ukusonta lokho. So abamananga nje bavuma nje just like that okhokho bethu ukucolonize. So balwa ngoba abanye futhi babeze basho bathi uma esebonakala thina siyofana naye. Babekhuluma ngomsindisi ke lapho wethu thina abantu abamnyama, basho bathi uma esebonakala thina siyofana naye, ngoba babebona ukuthi lo osesithombeni, lo ofike sephethwe seyisithombe akusiyena. So abamananga bavuma just like that. And abantu bakudala ububabona abanye ukuthi even ngisho izimpawu ziyakhombisa ukuthi labantu abavumanga just like that, because abanye ububabona besenazi inwele, abanye babesahlonipha ukuthi uzilile, yabo, abanye bebengakayilahla imvunulo, abanye bebengakawalahla amasiko. So it's not ukuthi bonke abantu noma okhokho bethu bavuma just like that. Abanye balo, abanye babambelela kulokho kwethu kwakusiphilisa, bangakulahla completely, yabo. So kuphinde kuqhubeke futhi okwavela ku-part 1. Abacindezeli bathi mase bafika bashaya ulimi lwethu. Bashaya ulimi lwethu ngobani na? Ngoba ulimi lwethu lwalune meaning. If kuthiwa sabangoni, lelo gama line meaning. Sabangoni ngobani? Sasingoni. So bathi mabefika benza ulimi okuzothiwa i-official language ukuze
kugqibeke lo limi lwethu noma lufe ngoba lune-meaning luzosiphaphamisa kwezinye izinto, right? Enye indlela abalishaya ngalo ulimi lwethu wazi i-education. La khona ey'kolweni kwakucaca nje bha ukuthi ulimi olu-official it's English noma i-Afrikaans. Lo lwethu alivumelekile. So basebenzisa i-education ukuthi bashaye ulimi lwethu. Enye into abayishaya futhi sebefikile, bashaya amasiko ethu ayesiconnecta nomdali wethu. Yindaba nabashaya amasiko ethu bashaya ulimi lwethu. Inhloso kwawukuthi sihlukane namasiko ethu. Inhloso kwawukuthi siphambane nomdali wethu asiflathele ngoba lezi zinto lezi umdali wethu namasiko ethu kwakusinika amandla ngoba phela sinamandla ethu ayesemoyeni, right? Noma asemoyeni, right? So senze sengirecaphile kancane part 1 sengifisa ukungena kwi-blueprint le abasihlelela yona. Angithi okhokho bethu bafika bayifaka ingcindezi. Bathi mase beyifakile ingcindezi base bahlela-ke i-blueprint ukuthi okay iy'ngane zabo-ke zifuna ziphile kanje, zifuna kwenzeke kanje ukuze zibe kulayini zingaphumi kulento esiyifakile kuzona, right? Ake siqaleke i-blueprint. Bathi lana bakhuluma ngathi bathi bahlukanise othandweni abanalo ngabo bebonke. Kusho ukuthini lokho na? Uma sihlangene sabantu bathi into okuqala kumele ukuthi yenze bahlukanise othandweni abanalo ngabo bebonke. Bakwenza kanjani na lokho? Bakwenza ngama-positions. Tokuqala nje thatha oyedwa kubona uyomfaka endlini akwazi ukungena endlini, akwazi ukungena endlini ahlale nawe lapha noma nje umnika isikhundla. Uma usuwenza lokho uthando abanalo ngabo luzophazamiseka uma sebelola lesikhundla lesi. Into yesibili abayenza ukuthi bahlukanise othandweni esinalo ngathi sisonkana wazi i-division through amasonto. Vula amasonto amaningi. Division. Enye into abayenza futhi ukuthi bahlukanise othandweni esinalo ngathi sisonkana ipolitiki. Vula amaqembu amaningi. Sikhuluma nje ukuthola ukuthi emndenini akuzwani. Yini na sihluke ngeinkolo. Ukuthola ukuthi emndenini akuzwana. Yini na sihluke ngezamaqembu ezepolitiki. So istep sokuqala bathi bahlukanise othandweni abanalo ngabo bonke bendawonye, right? Lokho kuzodala ukuba luphele noma lunciphe uthando. Ngobani? Ludalwa ukuthi ababoni ngasolinye, right? Okwesibili abakuveza bathi uma bekhula ngokwanele ukuthi baqonde ukuthi bangobani, baphoqe kwisystem ezobafundisa ukuthi akulungile ukuba wena ukuba ube uwena. If kukuthi ukuba uwena kuhlukile kulokhu okuvumelekile. Into yesibili abasifundisayo not bafundise futhi baphoqe ukuthi akulungile ukuba uwena. If kukuthi ukuba uwena kuhlukile from lento le ejwayelekile enormal. Nanibona ukuthi okhokho bethu babefaka amabheshu nani namasiko bese kuthiwa akulungile lokho. Babe bayibona kodwa manje bese kuba khona impoqo ukuthi akulungile lokho ngoba kuhlukile from lokhu okuyikona okujwayelekile, which was i-Western education noma i-Western colonization le abayifaka kuthina nenkolo abayifaka kuthina. Alright, siphinde siqhubeke futhi. Okwesithatha bakuveza bathi badide ngokudalwa noma ngokwakhiwa kwabo khona bezokucabanga ukuthi ukuzishintsha kuyimpendulo yokujabula kwabo. Badide ngokudalwa kwabo
khona bezocabanga ukuthi ukuzishintsha kuyimpendulo yokujabula kwabo. Nangempela leyo nto till today kunomuntu obuka izinwele zakhe ayibuke ezinto engalungile as into eyihlazo. Lento yafakwa kancane yaqala ngene ezikoleni wawuthi umuntu ezinwele kuthiwa zi-untidy kunda lento esekhanda yabo. Namhlanje sikhule sigunda nje nathi gunda nje impela nje inwele nje into ongayifuni kabi ngobani into ebibukeka as into engalungile yabo. So bayasho ke labathi badide ngokudalwa noma ngokwakhiwa kwabo khona bezocabanga ukuthi ukuzishintsha kuyimpendulo yokujabula kwabo. That is point number 3. Point number 4 wale blueprint uthi benze bahambe izikhungo zolwazi ezigxile olwazini obanika lona kuphela. Izikhungo zolwazi ebesihamba noma esihambayo, ulwazi esinikwa lona oluvela kubona kuphela. Benze baye khona from the age 5 baze babe badala, bese uyabahlola noma ubatheste ukuze ulwazi obanika lona lube iqiniso labo. Okusho ukuthi le information musunikwe yona kule zikhungo zemfundo bese uyathestwa, ubhala itest bese uyayiphasa leyo test. Lo information izoba yiqiniso kuwe eziphambanisiwe. Siningi izinto esifundile ezikhungweni zezemfundo ebesitshela ukuthi zamaqiniso kade ziphambene. That's why namhlanje sila eclassini because sifuna iqiniso. Siphinde siqhubekele phambili. Elinye ipoint elivele kule blueprint ethi banike incazelo kuyo yonke into ukuze bangabi nethuba lokwakha owabo umqondo ngalomhlaba. Kumele kube khona incazelo yayo yonke into. Bangalitholi ithuba lokuthi bayicabangele ngokwabo ukuthi babone lo mhlaba ukuthi umkanjani uyisema kanjani. Siqhubekele phambili futhi ethi number 6 bathethise ubahlaze uma beveza umbono ophikisa owabaphathi babo. Ubukubone nje esikoleni awukwazi umphikisa uthisha esikoleni, awukwazi nanoma ukuphi nje umphathi wakho nje kumele ehlezi right. Bathethise ubahlaze uma beveza umbono ophikisa owabaphathi babo. Siqhubekele phambili. Number 7 lokhu ubakhumbuza ukuthi okhokho babo babekhohlakele kanjani to each other kudala, and kusakaze noma broadcast kusakaze ukuthi bakhohlakele kanjani to each other. Manje kukhulunywa ngathi lapha ku broadcast ukuthi bona ke nabo bakhohlakele kanjani to each other. Uphinde futhi ukusakaza ukuthi okhokho babo babekhohlakele kanjani to each other. That was point number 7. Point number 8 bathi kwi blueprint yabo bakhombise okubi nokubuhlungu kodwa ezindabeni lethe kuthiwa indaba ezindabeni khona bezohlala ngokwesaba and bacabange okubi kodwa ngesizwe sabo. That is point number 8 kwi blueprint. Point number 9 banike ama-idols labantu laba bayita noma bayithenjwe, right? Banike ama-idols anobuhle be-fake bese uyawasebenzisa njengesibonelo esihle esiveza noma esivela as umuntu o-perfect ukuze bezoquestiona ubuhle babo bendalo. That's point number 9. Point number 10 akha izinkundla zokuxhumana ezi-addictive ezizobarenka ngokuthi balandelwa abantu abangaki ukuze babeke ukubaluleka kwabo enambeni yabantu ebalandelayo.
and banganeliseki. Ngiyacabanga ukuthi sazazi zonke ke lezo inkundla lezo nje ngeke ngisazisho, right? Siqhubekele phambili. Point number 11, akha isociety lapho khona abanemali behlomula, abangenayo imali behluleka. Kudala abantu ababehlomula kwakuyabantu abanobuntu. Namhlanje kusakhaunti lokho, kukhawunta ukuthi unemali engakanani. Okubalekile ukuthi unemali engakanani. Leyo nto yabulela ubuntu. Siqhubekele phambili. Point number 12, enza bagxile emalini kodwa kwenze kube nzima ukuyithola imali ukuze bahlale begcilazekile. Now ake singene kule yemali ke. Bathi enza bagxile emalini njengoba sisuka sisebenza sigijima nje ekseni sihleli bhampa imoto ijahana kunje sijaha imali, right? Uthi kodwa kwenze kube nzima ukuthi bayithole ukuze bahlale begcilazekile. Into yokuqala nje abasigcilaza ngayo i-currency. Kanjani na? Yabona, if sithatha 1000 wabo abacindezeli bethu, obani abacindezeli bethu siyabazi, oBrithani, obani bahlangene bonke phesheya, nje semnilungu basha, kodwa yilabo abaphesheya. If uthatha i-currency yabo uyi-comparison nathi, ake sithi for example i-dollar, thatha i-dollar uyi-comparison ne-rand, $1,000 musuza nawo la ezweni lethu eSouth Africa, lo 1000 kumele ukuthi u-times kangaki ka-22. Usungabala ukuthi imalini. U-1000 wabo mebefike nawo la ezweni lethu njengoba kulula ukuthi bangene baphume, u-times ka-22, okusho ukuthi kubona imali ibaningi kubona, kuba lula ukuyithola kodwa kusena kuba nzima. Bashaya nge-currency. Siqhubekele phambili. Bathi number 13, bathexe. Ukuthexwa ke le mali edonswayo awubuzwa, iyadonswa. Bathexe ngazo zonke indlela ongazithola, bese uyabatshela ukuthi kuzosiza bona ukuze bangacabangi kabili uma sekumele bayikhokhe lo tax. Utax emsebenzini ithi ngena nje imali babe beyigemfula, uyothenga nansi tax apply la. Siqhubekele phambili. Number 14, bathi thatha isikhathi sabo esiningi namandla abo amaningi esontweni, that means ensukwini ezo7, kodwa banike izinsuku ezimbili zokuphumula ukuze bajabule bangalwi nesystem. That's point number 14. Ukuboneka uma kulesihlanu ukuthi sijabula kanjani, so sithi how weekend, siyophumula. That's why singalwi nesystem. That's why singabona ukuthi sigcila kahle lana sikhululekile kulo 2 days wokupolice ukuthi asibapholisa ngalo 2 days, right? Qhubekele phambili. Point number 15, khangisa kakhulu izidakamizwa ezindaweni zokuhlanganyela ngenjabulo ukuze kulezo zinsuku ezimbili babe disconnected from themselves and to each other. Even if sebekunika lo 2 days, bakhangisa kakhulu izidakamizwa ukuze ngalo 2 days uma usiphuzile ube disconnected from yourself and from each other. Utshwala ke lobo. Siqhubekele phambili. Number 16, ukudla kwabo kugxishe ushukela omningi kanye nama-addictive chemicals. Ngeke ngayikhuluma ke le ama-addictive chemicals, I think last week sikhuluma ngokudla. Ukudla kwabo kugxishe ushukela omningi kanye nama-addictive chemicals, bese ukwenze kube cheap ukukhangise kutholakale kalula ukuze bangayeki ukukudla. Bese ukuthi lezi ezinempilo ziyabiza, lezi ezesigule sayo ezinoshukela omningi zishibhile futhi zitholakala kalula. That's why even ngisho ezitolo uma uyokhokha uthi musuya lapha ngasethilini
khona ufisa ukungena nje la. Okay. Uthi musu uyalapha ngasethilini uthola ukuthi nazi izinto ezithini ushukela sila zikhangisile. Uyibona usuhalela uthatha ikhaya, uyibona usuhalela uthatha usweet chocolate. Ngobani? Kuyakhangisa kuhlobisiwe futhi kahle kamnandi. Right? Ake siqhubekele phambili. Point number 17. Uma ukudla kwabo sekubagulisa banike imedication ethothobalisayo ukugula kwabo ukuze bezothembela kuyona leyo medication. Siqhubekele phambili. Point number 18. Babize imali enkulu ngokulapheka kwabo ukuze bagcilazwe ukudla, ukuthola impilo engcono kanye nokusebenza. Siqhubekele phambili. Point number 19. Dala isiphithiphithi kubona bese usikhomba kwabanjengababo ukuze babe nezinkolelo ezimbi ngabakubo noma ngabafana nabo. That was point number 19. Ipoint lokugcina. Batshele ukuthi baphucuzekile, bahlelekile ukuze bangazibuzi ukuthembeka kwabo kwisystem obakhele yona. Iblueprint ke le esahlelelwa yona as abantu. Ingcindezi yafaka kokhokho bethu sabe sahlelelwa ke thina system yethu ezokwazi ukuthi sigcine endaweni yethu. So bengifisa ukuthi ngiyiveze la, ngicela ukuthi ngiyibambe la. Angani mhlawumbe bakhona abanembuzo but ngicela ukuthi ngiyibambe la. Sengithatha intambo sengiyinika ubaba esimhlonipha kakhulu, ubaba uBhutmuzi Duma. Baba Duma sicela ukwamukela ngentokozo nangenjabulo. Sibonga ukuthi ukhethe ukuba ingxenye nathi. Ngicela ukuthi intambo baba ngiyinike wena baba. The floor is yours baba. Ngiyabonga mfowethu, ngiyabingelela i-meeting, ngibingelela bonke abakwazi ukuphumelela lapha kule meeting. Mina ke igama lami nguMuzi, isibongo sami ngwakaDuma. Njengoba esethe ukungichaza nje umfowethu ukuthi ngidume kakhulu lapha yana ku TikTok ngovuka Africa TV na ku YouTube futhi ngidume ngovuka Africa TV. Sisalokhu siqhubeke njalo ngokucathulisana ngomlando nangokucolonizwa nangokuplanela kwethu ukuthi saplanelwa kanjani nezinto zasontwa kanjani. Ngiyabonga kakhulu umhlonishwa ngokuthinta indaba enkulu ye-blueprint ukuthi ikuphi la babegxile khona nemiqondo yethu kwakufanele beyilimaze kanjani, ngoba into eyibalekile kubona umqondo kwakufanele ukuthi besicontrol besebenzisa lento ebizwa ngesystem, abanye bathi matrix. Uyitshena ukuthi uwena uyaphila ngama decision wakho kanti cha uphethwe umlungu, uyena okucabanga okwenzayo ukuthi cabangani nge-TV na njengoba esekhulumile mfethu ngemedia. Uyena okunikeza isikhathi sokuphumula ukuthi isebenza bese sewuyaphumula ngeinsuku lezi akunika zona. Yonke into akunikeza wona ukudla, uyena okushayela umthetho ukuthi idla kanje, yini okufanele uyidle, yini ongafanele uyidle. Siyazi ke sonke njengoba umfowethu eseke wachaza wathi hayi bakwenza kwashipa lokudla lokhu abakwaziyo vele ukuthi kuyinkinga. Kwathi lokhu okunomsoco ngendlela okungconywana bakubizisa. Bayazi ke vele ukuthi basibambile nangemali futhi ngoba bebesenza ukuthi sibe yiqila zabo, okusho ukuthi uzokwenza imali enkulu yena efemini njengoba kuye kwenzeke benze imali enkulu, thina bese besinikeza imali encane basikhohlise bese uyahamba Nkosi yami uyofuna lokho kushibhile. Kanti manje lokho kushibhile kona abakwakhile futhi kuyisystem yabo ekuthenini ugule. Mase sewugula futhi baphinde bazokwakhela odokotela namakliniki ukuthi mawusugula uphinde ubuyele kubona futhi le mali lena uyibuyise lapha yana kubona. So ngiyabonga kakhulu ngokuthi uyiveze mfowethu le blueprint. Ibalekile kakhulu ukuthi sazi ukuthi
sifike kanjani lana sikhona namhlanje, sicolonizwe kanjani ngokwesystem, ngoba into eyinkinga kuthina isystem. Ingakho nomuntu onsundu methu uyazama Nkosi yami, uyapaquza uyakacindezelo womunye umuntu onsundu, ngoba yafakwa lento ukuthi asibe isizwe esophelela ubuntu, sicindezelane sisodwa. Bazokwenza ngani kokuthi bakhukhumalisa oyedwa nje bamthathe labamgqokisa isudi nothayi bese ethi ukusondelana nomlungu bese yabuya gqilaze wena. Uma esebuya lana esehlala nomlungu lapha, uyena ozokudayisa kumlungu. Ensundu efana nawe ekudayise bani kumlungu, ngoba manje useyibona engcono ngoba enikezweni isudi nothayi. So zonke lezi zinto bebezakha bona ekuthenini bayazi vele ukuthi mabeyifakile lento sizoba isizwe esifile. Babuye futhi basakhele nefashion nakhona futhi ukuthi asibuke lapha ku TV impilo bese beveza lempilo yakhona ke. Ngale nkathi ubuka wena uzobuka lapha lezi zinto oyibuka ku TV na umqondo wakho bese uyawuthumba ufuna ukuphila le yampilo leyana oyibona lapha yana ku TV, okusho ukuthi nomqondo wakho bayawucontrola futhi. Ngiyabonga kakhulu ukuyiveza nje, ibalekile leyo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyajabula ngokuthi uyiveza. Namhlanje ke sizobe sibheka udaba olujulile kakhulu, ngoba sizobe sibheka futhi ngokucolonize kwethu nangamabhoda, ukuthi afika kanjani lamabhoda lawa, njengoba namhlanje sino Zimbabwe, sino Mozambique, siphinde futhi sizoba no South Africa, siphinde sizoba na wonke lamazwe lawa esekhona. Ngoba uma sijula ngokumlando wethu eAfrika bengekho amabhoda. Uma sekuthiwa sesikhuluma ngomlando waseAfrika kuqala bengakafika abelungu bengakacolonize, lamabhoda ubekade engekho. Umuntu bekwazi ukusuka lana eSouthern Africa aza weyishayela lapha yana kulelizwe namhlanje abalibiza ngokuthiwa iGibhithe, ehambela ngeenyawo zakhe emethanda, ehambela noma ingane lento ahamba ngayo mesebenzisa ikebe, ngoba izona ebeyisebenza kakhulu lento yemkhumbi kuqala. Yona transport ebisetshenziswa kakhulu ke leyo yemkhumbi, yebehamba ngemfula lapha yana nangolwandle bekusebenza lona kakhulu, ngoba nabontu abayikhonja mabefika lana bevela phesha bebesebenzisa yona imkhumbi, yabo. So ebengekho kamabhoda lana, besikwazi ukusuka nje siyele noma ikephi, ngoba besingabantwana abantu sonke sasiyinto eyi1, siphila ngeubuntu. Ekwazi umuntu ukusuka lana ayiyele kwenye indawo ajatshulelwe, kuphilwa nje ngobuntu. Indaba yokuthi kunepassport hayi bingekho la eAfrika, umuntu behamba afike noma ikephi. Kodwa bagcine behambile ke emva kwesikhathi then base befaka kamabhoda, njengoba namhlanje sibona sesingaphansi kwencindezi yamabhoda. Enye into futhi abayenzile lelizwe lelana elibizwa ngokuthiwa iEgypt manje, abantu ababona ama-Arabs ukuthi lapha sekuhlala ama-Arabs khona nezizwe ezimhlophe, iningi labantu bayebecabanga ukuthi lelizwe libizwa ngokuthi yise-Egypt kwakuyizwe labelungu, abanye kwakuyizwe lama-Arab njengoba kugcwele ama-Arab, ongelona iqiniso. Kahle kahle leli lizwe la kwakuyizwe labantu abamnyama. iAfrika ibikade iqala la eSouthern Africa, ize izorawonda lapha kulelizwe namhlanje abalibiza ngokuthiwa uIsrael, leli selibizwa ngokuthiwa ikwa-Israel. Kwangekona kwa-Israel lapha sizwe sakithi, igama laleli lizwe lana kwakuyi-North East Africa. Abanye babelibiza ngokuthi Tectonic Plate of Africa, kwakuyingxenye yezwe elalibukeka kusengathi liqhelile kodwa kwakuyizwe lala eAfrika. Kwakuyizwe lapha elifana njengeMadagascar, bebona abantu iMadagascar bekade kuyizwe lala eAfrika, hlala abantu abamnyama. No-Israel ke kwakuyizwe likanjalo elaliyingxenye yalana eAfrika. Nombuso uphila laphana kwangaphili ama-Arabs nama-European njengoba senibona namhlanje. Nase-Egypt futhi kwangaphili ama-Arab nama-Europeans. Abelungu bebevela laphayana e-Europe. Ama-Arab ebevela laphayana ezweni elibizwa ngokuthiwa ise-South Arabia, lapha kulela lizwe lelingalena kwi-map. Uma ugooglisha nje i-map yalana e-Afrika ufika ukuthole lokho kunezwe elibizwa nge-South Arabia bese sekuzoba i-Europe. So kusuka lana eSouthern Africa la sikhona njengamanje uze uyoshaya kule ndawo ebizwa ngokuthiwa ikwa-Israel, kwakade kuphila abantu abamnyama. eGibhithe kwakade kuphila abantu abansundu lapha eGibhithe. Lapha kwa-Israel nakhona bekuphila umbuso futhi onsundu.
bekade uxubeneke laphayana eNorth East Africa lelizwe selibizwa ngo-Israel manje bengakacolonize njalo abelungu ngikuveze lokho abakangena abelungu abakawusonto umlando abakacolonize bekade kuphila abantu laphayana bekade bebizwa ngokuthiwa futhi ama-Semite kuphila abantu abafana njengamaSomalia njengoba nisuke nibona abantu abamaSomalia amaSomalia awalana eAfrica amaSomalia nalaba futhi eEthiopia bakhona abantu abanjalo uthola ukuthi bayakhanya ngokwebala kodwa inwele zabo zinama-curls yabo kuhluka inwele nje yes nakulelizwe ke libizwa ngokuthiwa namhlanje kwaIsrael bekade kuphila abantu abanjalo laphayana bexubene yabo belingekho iArab bungekho umlungu bekade kuphila laphayana ama-Semite kuphila nabantu abansundu angani ama-Semite ke nakhona kwakuwabantu abade bempofu becishe befane nama-Arab kodwa babengewona ama-Arab kodwa babecishe befana babekhanya labo bantu labo bantu kodwa ke njengamanje njengoba kwagcine kungena ama-Arab ibona abagcine bereplacewe ama-Arab mase sekwenziwa lento ye-region change ngoba lesizwe masocolonizer siyake sifike umlando usushintsho bese siyawuphendukezela wonke namazwenu futhi siyafike siwashintshe sifuna ukwa-owner bese sifaka abantu abathandwa yibo benzela ukucima nje umlando wenu nokuntshontsha imilando yenu sona ke iAfrika bekade iyodwa iqala la iziyofika le kulelizwe ekuthiwa iNorth East Africa eselibizwa ngokuthiwa uIsrael namhlanje ebengekho amabhoda bekade kuabantu ababodwa laba abe usuyisukela uhambe uyiyele lapho uphinde ubuye uhambe uyiyelele uphinde ubuye kungekho inkinga ngoba engekho amabhoda so ngalenkathi kabelungu becolonizer kufike isikhathi la khona bathe mabefika lana sebenza lento yabo yokusicolonizer ngoba kwafika amazwe laphayana amaningi kwaqale kwafika laba abefika belungu bese bahamba kwafika isikhathi la khona sebebanga khona sebelwa bebodwa kulamabhunu kulabelungu belwa ke bebangane besibanga belwa nathi ukuyibona lento ukuthi mhlawumbe ngoba phela thina bebesibuka njani bebesibuka njengegqila njengethuluzi lokwenza imali lokuthi kufanele benze imali ngathi siyigqila bebeyithi mabebuka thina bayibonela umcebo nje yabo ukuthi sabantu hayi babengayingeni leyo yabo so bebesibuka kanjalo ukuntshontsha umhlaba wethu umnotho wethu nathi ukusithatha as ama slaves siyoba igqila phesheya so bebebuka leyo nto nje mabebuka thina so bake bafika ke lana balwa bodwa besibanga belwa bebodwa belungu nje besibanga yathathana lo yompi kulamabhunu nabelungu balwa nje impela isikhathi eside hey kwabonakala ukuthi no hey lento esilokhu silwa sibanga ngelinyanga kwakuba nenkonfa abazenza abaxoxisana ukuthi no lento esilokhu siyenza silwa sibanga labantu vele baningi bala eAfrika why isilokhu sibangana nalabantu okungcono asiqhamukeni nedili yokuthi sihlukaniselane bona babizana nje benza inkonfa leyo nkonfa idumile kakhulu ibizwa ngokuthiwa iBenin Conference iconference enkulu le iyatholakala nje abantu bahamba boyibheka na ku internet na yonke indawo leyo nkonfa leyo bayibiza bahlala phansi baxoxisana ukuthi no bafowethu sesilokhu silwa nje ngempela sisodwa singabe bali elifanayo siyalwa lokhu sibanga labantu baningi laba ongcona siqhamukeni nedeal yokuthi sizocazelana bona so bayihlanganisa ke lento bayilokhu bezenza lezi inkonfa lezi bebizana baqoqana babelana ke ngathi njengoba uyakubone umuya nje lapha yana kulamazwe lamanye uyecolonize iFrance kakhulu njengo Burkina Faso ko Ghana ngala kuthina sanikezwa abani sanikezwa iHolland thina lokho ama-Afrikaners ngalana iwona akasatha sicolonize mase sekwabelanwa bodwa abanye banikezwa iPortugal njengala eZimbabwe banikezwa iPortugal bona ingakho ulimi lakhona olukhululwa kakhulu abacolonizwa ngayo kuyisiputubezi bakhuluma kakhulu isiputubezi yes ngoba bacolonizwa ulimi lolu lale ePortugal yes bacolonizwa amaputubezi khona ingakho ke bekhuluma isiputubezi la kuthina ingakho ke kwakungene kakhulu lento yesingisi neAfrikaans ngoba thina sasinikezwe wona ke lezi zaseHolland ama-Afrikaners so benza lo mkhuba ke loyo ukuthi bayabelana ngathi lezizwe zonke zase-Europe ukuthi wena nizothatha laba nithathe laba ila sekusuka khona ke
sebebuya ke sebezosilanda sebezosenza igqila ke manje sebesithatha nomnotho wethu sebewudla ke sebewuthatha sebalene ngathi ke sebehlangene kwinkomfa. So yonke lento yamabhodi sibonayo thina namhlanje ukuthi hayi lento yayikade ivele khona no yayingekho. Africa nje yayikade iyodwa nezwe leli libizwa ngokuthiwa iEgypt kwakade kungelona izwe lama-Arabhu kwakade kungelona izwe labelungu kwakade kuyizwe labantu abamnyama nezwe libizwa ngokuthiwa iNorth East Africa leli sekuthiwa Israel manje kwakade kungelona izwe labelungu kodwa kwakade kuyizwe leliyana kwakwe amaSemite neyingxenye yabantu ababensundu kodwa benenwele ezama-Kelts. Lana ke eEgypt khona njoba sengishilo ukuthi mabe colonize ontaba kayikhonja bafike banibulale. Uma benibulala umlando bayawuntshontsha bahambe nawo bese beyahamba beyuguqula beyoqala kabusha. Ngoba uma sebezocolonize bebekade bephethe izinto eziningi esesithintile kulokho kudlule sikhuluma ngenkolo ukuthi inkolo iyona ehamba phambili ezosicolonize okwakufanele ukuthi izofakwa izodestroya lokho okwethu. Yes, so bake bephatheke izinto ezinjalo bephathe nokunye izinto abazonikhohlisa ngazo mase benilokhu sebefikileke then imilando yenu bayayitwista then bese beyayintshontsha bahambe bayoyiphendukezela. So njengoba uyakubone lapha yana kule ndawo ibizwa ngeNorth East Africa nale ndawo ibizwa ngokuthiwa iEgypt namhlanje no ngokweqiniso ayikho izwe elibizwa ngokuthiwa iGibhithe makuthiwa sikhuluma iqiniso alikho izwe elibizwa ngokuthiwa iEgypt ngoba leyo lizwe into eqhamukele nezinto lezi la sebelana khona ngathi sebesho ukuthi laba sizobaqamba ngokuthi yini Egypt laba sizobaqamba ngokuthi ibani uZimbabwe lo ubani sizobaqamba hayi ukuthi sayiqamba thina asikaze safisa thina ukuthi sibizwe ngeSouth Africa yibo ababesiqamba ukuthi bazosibiza kanjani naleli gama elithi Azania yabona namhlanje kuke kwaduma nje lo mlando weAzania ukuthi hayi thina siyona iSouth Africa siAzania kwakuyigama lethu lelo akuyona into sizwe sakithi leyo esingayiqhenya ngayo ngoba aliqhamuki kuthina nalo lelo gama but abantu abaningi beyibophambanisa umlando kube sengathi igama elaqhamuka nokhokho bethu thina sasikade singaqambi ngalamagama abo lo Azania sasikade siqamba into ngesehlo or ngezinto ezikhona uma kuukuthi kuleyo ndawo kunobanana kwakuthiwa isebhananeni uma kuukuthi kulezo igazi mhlambe ngiyalinganisa bakuchitheka kakhulu igazi kuthiwa kaJombi igazi njengoba la eSouthern Africa kwakunamazimzima amaningi kwakuthiwa iningizimu ngoba kwakunamazimzimi kakhulu la kule region esikuyona yayivama ukubizwa ngokuthiwa iningizimu yabo so thina sasikade singeyona Azania asikaze saba yiSouth Africa so noma ngathi salibalekela leli gama lokuthi hayi sizobizwa ngokuthiwa thina siAzania leli South Africa locolonizwa leli lithi Azania lona lavelaphi ngoba kulona elithu so kunento ekufanele sigade sizwe sakithi uma simbulelana iqiniso ukubaleka ehlathini siyongena kwelinye ihlathi manje kufanele sibaleke ehlathini siye ekukhanyeni singathi sibaleka kuleli hlathi siyongena kwelinye ihlathi so mina ngiye ngibone sengathi nje ukubaleka ehlathini uyongena kwelinye ihlathi uqala phathi sisebenzise nokuphakamisa igama lo Azania so izinto lezi babeyiqamba bona esingayiqambanga thina la eAfrica sasikade sinama tribes siqamba according isehlo or indawo into eningi bese kuyaqanjwa ke hayi ukuthi sasikade sibizwa ngalamagama abo so yonke lento esiyibonayo namhlanje amabhoda afika nabo bisidivider yabona nje mangikhuluma into eyihlazo into abayenza la elokhuzeni la nje eSouthern Africa ke mase sikushiyeke lokho komhlaba wonke sikhulume nje lokho kwalana sebehlukanisa izingane zandawonye njengoba sino Swatini sino Mozambique lapha yana yazi kweyinkathi ukubone lapha na kwibhoda yaselokhuzeni yalana eZimbabwe nangalana eSouth Africa ukuthi kunezibongo eziqhamuke endaweni eyodwa kunezihlobo ngala eSouth Africa nangale Zimbabwe kunabantu abayihlobo kodwa manje sibona abaseZimbabwe kodwa laba bangala abale eSouth Africa ngoba ibingekho lento lena yamabhoda bese abantu bandawonye thina so ngale nkathi sebeyifaka lento yabo iqhamuka ngakubona bagcine behlukanisa izingane zandawonye
ingakho kuthola kanjalo uthola ukuthi uma uhamba yeZimbabwe nale South Africa banezihlobo. Uyabona nje mulapha kwiborder kukhona ibongo oyificayo ngale Zimbabwe bayihlobo. Kodwa ngenxa yokuthi abelungu bafaka amabhoda namhlanje masikhuluma thina ngeZimbabwe sikhuluma sengathi hayi sekuwumuntu wakelinye izwe. Kodwa mangase njengamanje uyiprove lento engishoyo uye lapha ufika uthola ukuthi hawu kunabantu abayihlobo lapha yana ngoba vele babevele behlukanisa izingane zandawonye befaka lamabhoda lawo. So lento yamabhoda isilimazile kakhulu ngoba manje isenze sangazazi ukuthi singobani nokuthi sivelaphi salwa nje sisodwa sibanga indaba yamabhoda. Angikho ke kodwa kulento yokuthi ngoba nakho kusale indaba zamabhoda mina ngiveza umlando. So angingabekwa ke endaweni eyodwa ukuthi hawu nakho ke shuthi ba against mhlambe obani banyana njengoba lento no thina hayi ukuthi siveza ukuthi khona into ehlangene nepolitiki la no ahlangene futhi nalokhu ukuthi mhlawumbe kukhona abantu esibavikelayo or noma mhlambe siya attack thina siveza umlando wangampela ngoba egcineni kukho konke kufanele siwazi umlando hayi ngoba ukuthi mhlambe ngithi mina amabhoda lawa kube khona umuntu ozongena kwelinye izwe phela vela ngani siyenziwe lento seyikhona sekuphila ngayo nabangalana abakwazi ukuya ngalena manje sinomi kanjani kufuneka amaphepha so sekufanele ke phela sisale sesisenza ngalendlela yakho nesemthethweni then emva kwesikhathi ke kodwa sigcine sibile ndawonye ngoba vele lamabhoda sasivele ihlukaniswe isitha yabo ithini ekufanele sizakhe thina as abantu bakithi abansundu ukuthi bahlangane bona bese belwa nesystem bayinqobe eqala and then bese kuyimana ke bevula ngokusemthethweni amabhoda ngoba into kahle kahle eshaya uthi nashawa isystem iyona lesicindezela hayi ngoba singena mali hayi ngoba hlupheka kodwa kwathiwa asolanjiswa ngepolitiki sicolonize ngepolitiki bese kuphakanyiswa abantu abathile njengoba umfethu echazile ukuthi ipolitiki yezinye zezinto eyasdestroy angani uyabo so lento leni yasidinga eksenini thina siyiqhubeke okwamanje kulungiswe lolo lizwe lelo nelinye elungise then emva kwesikhathi kodwa siyadinga ukuthi lento sigcine silungisile njengesizwe emva kwesikhathi not manje mase seyilungile izinto kodwa ngoba manje kusebenza lo mthetho wamapassport ubalekile ngoba phela ngeke ukwazi na ukusukuye le eNigeria ngithi uyabo ngeke ukwazi ukusuka lana uye mhlambe ko Somalia ngeke ukwazi ukusuka la mhlambe uye lena ko Burkina Faso kodingeka ama passports angani uyabo so kufanele senze kube ifena ke yonke indawo mangena kungenwe ngama passports okwamanje kodwa in future mhlambe kuyohamba hamba isikhathi sibuye yonke into ilunge ngizama ukunivezela ukuthi mina hayi ngoba ngisathi uhlangothi kodwa ngiveza umlando nesiminya njengoba sinjalo ake siqhubekeni ke nomlando ngoba njengoba beyade ngiveza ukuhlukanisa kwethu nokuntshontsha kwalamazwe wethu la engigxile khona nale ngifuna ukuya khona sizongena kakhulu ekuphanjanisweni imilando yabantu abamnyama nokuthathwa kwemilando yabantu abamnyama seyiswa eEurope sekubulawa izinto zabantu abamnyama njengoba sebebulale lokokwethu sebeqhamuka nezinto eziqhamuke eEurope mangikhuluma ngezinto eziqhamuke eEurope ngikhuluma ngeChristianity nangalezi ezinye izinto abaqhamuke nazo sebesilethela zona yilapho la ngibheke khona kakhulu ingakho ngifuna ukukhuluma kakhulu ngeEgypt ngibavezela isithombe abantu no Egypt leni ibonayo namhlanje esekuvezwa sengathi nala embhalweni yabona uma ufunda iBhayibheli kuyikhulunyelwa ngeEgypt nje bese kuyikhulunyelwa ngeNorth East Africa lelizwe elingalena kwaIsrael uphinde kuthintwe kancane ukukhulunywe nje mase usujula kahle nawe sekuthiwa hlala phansi ufuna uyibuza umbuzo kungani abelungu bekhuluma la eBhayibhelini kanjena ngeEgypt ise Europe yini Egypt noma ila eAfrica ilana eAfrica angani uyabo okusho ukuthi wonke lo mlando abalokhu bawuveza eBhayibhelini bekhuluma ngeEgypt okusho ukuthi into eyayenzeka la eAfrica but kunzima ukuthi umuntu akubone lokho manje ngoba umlando sebawutwist abelungu imap sebayakha kabusha bayicolonizer nayo bayibeka upside down bayinciphisa bayifaka amabhoda so namhlanje abantu ke badidekile baye babone amakhulunywa ngomlando weBhayibheli makuvela kakhulu iGibhithe bayitshena ukuthi hayi kwakade kwabelungu or kwakwama Arab kanti siyalazi iqiniso ukuthi abelungu bakhona abantu abamnyama bengakacolonize even eNorth East Africa kulela lizwe lingale kwakade kuyiphilela abantu laphana ababe dark skin benenwele zamakhels kwakade ngaphili imlungu kwakade ngaphili Arab njengoba namhlanje imlando yonke yase Egypt sekuthiwe yase Egypt kodwa isiqhamuka lapha yana eEurope
kusawugetshengwa lokho sizwe sakithi. So into ke eyenzeka mabezoqala inkolo, ngoba ila ngifuna ukuveza khona ekuthenini le nkolo bayakhe kanjani izifika nje iqhamuka la kuthina, ngoba abantu bakithi bazothuka isimanga ukuthi yonke lento abayihloniphayo eqhamuke Europe ayikaze yaba khona, kodwa kwantshontshwa izinto zabo ezazikhona. Bathatha kwethu bahamba nakho bakise Europe, bafike bakuhlanekezela, bakupheka ngendlela yabo, uthe mase kubuya sa destroywa ngakho. Yonke lanto eyiningi lapha eBhayibhelini kwakuyimlando abantu abamnyama, yantshontshwa lana eAfrika, kwasekiwe eEurope, yayisithwistwa, yayisibuyisa ngakuthina sesodukiswa ngayo. Kodwa ukuze enze lokho amaRoma kwakufanele kuqala becolonize lezi ndawo lezi, bebulala abantu abamnyama. Kwakunendawo ekwakufanele ekuthenini bayithathe zibuyele ngakubona bese beyawucima lo mlando enginitshena wona. Bawucima kanjani na? Sizoqala ngaleli lizwe elibizwa ngokuthiwa uIsrael manje. Indlela abacima ngayo umlando, benza udonga, basebenza indawo bayimba ebizwa ngokuthiwa iSuez Canal. Bangahamba abantu bayoyibheka iSuez Canal eyenziwa lapha yana kwaIsrael, eyahlukanisa lo mlando ade nginitshena wona ukuthi iEgypt neNorth East Africa lelizwe kusuka Israel kwakade kuyizwe lodwa leliyana. Kodwa ngoba umlando wonke babese befuna ukuntshontsha ekuthenini ubuyele lapha ngakubona, sebetwista imlando yethu, sebeyiphambanisa. Kwakufanele ukuthi lelalizwe leliyana belifake ilento lena iSuez Canal, bese beyamba, bese beyakha njengoba ubona lapha nasekudlula imkhumbi. Yebo ke babamba udonga, then ke basebenza indlela yokudlula kwemkhumbi lapha lento ebizwa ngokuthiwa iSuez Canal. Then uma manje lapha eEgypt ubuka mungazi wena ungayitshena ukuthi hayi elinye izwe lihlukaniswe umfula, no, kwakuyizwe elilodwa, bazi imbela bona bahlukanisa lelalizwe lelana base belithatha. Into ke yaba inkinga ngala kweEgypt nayi sebelithathile phela lelizwe leli ngalena ngithi. Umlando phela la eBhayibhelini uyasho ukuthi kukhulunywa ngeEgypt. La kwi-map kuyavela ukuthi iEgypt ila eAfrika. Bazokwenza njani ke manje ukuze bezokwazi ukucima lo mlando, bangavela abelungu ukuthi bayigebengu, bakhele ngamaqhubenye, bantshontshe imlando abantu abamnyama bawuyiphendukezela. Nayi ke into eyaqhamuka kwathi abathi abayenze. Benza nje abelungu, bahlasela lapha yana, babulala wonke umuntu omnyama, abantu abamnyama baba yigqila ngaphakathi abasala. So abantu abamnyama bathe mabehlaselwa, ngoba nakhona lapha yana eNorth East Africa abantu abantsundu bahlaselwa lapha babulawa, balidla lelalizwe labuyela ngakubona lezizwe lezi ezinye. Kwangena kweEgypt futhi nakhona bangena nakhona bahlasela babulala abantu lapha yana. Umuntu owangena aqala kwangena abantu ababebiza ngoAlexandra, oPtolemy, ababengena bebulala abantu lapha yana eEgypt, befica abantu abamnyama ngoba kwakuyizwe labantu abamnyama abantsundu lapha yana, bababulala. Uma befika lapha yana bafica ama-statues abantu abamnyama, bayibona abantu ama-statues akavele lapha eEgypt, oHeru, obani amaningi, namakhosi amnyama, i-statues kwakwamakhosi amnyama. Mabe wafika lamakhosi lapha yana kwaphoqa ukuthi abelungu abawenze njani, abawadubula amakhala, ngoba manje ayeveza amakhala ukuthi leli izwe labantu abamnyama. Yonke la civilization lapha eEgypt esekuvezwa sengathi kwakuyabelungu, kwakuyabantu abamnyama, kodwa into abayenza abalicolonize lelalizwe, babulala abantu abamnyama. Abantu abamnyama babaleka, abantu abantsundu behlela ngala ko-Ethiopia, bagcwala lapha eEthiopia nangalena eNorth East Africa futhi babulala abantu abamnyama abanye babaleka. Ingakho muhamba manje eEthiopia ufika uthole lapha ama-tribes ahlukahlukene eEthiopia inqwaba, ngoba labo bantu babebaleke abanye ngesikhathi sasendulo ngalenkathi amaRoma ehlasela lapha eEgypt. Abantu abaningi ababehlala bomdabu base-Egypt babalekela lapha enzansi behlela beza ngala ko-Ethiopia, nangale kwaIsrael babalekela ngala eEthiopia kulamazwe angalana ngako-Ethiopia, bagcwala khona baba baningi ke. Then ke base befika bona balidla lelalizwe labuyela ngakuma-Greek. OFaro babe lapha yana, igama elithi uFaro manje nizwa le eBhayibhelini kukhulunywa ngoFaro, akukhulunywa ngomlungu. Abaye bayitshela hayi kwakuwumlungu, no, uFaro kwakuyigama lalichaza ukuthi inkosi. iEgypt lapha ke yabuswa oFaro abantsundu abamnyama, amakhosi ayekhona kwakwamakhosi amnyama, bengakalithatha abelungu lelalizwe, bengakalicolonize. Kodwa kuthe mase belicolonizile sebengenile, then ayise
eshintsha umlando kwangena oFaro kwathatha over oFaro abamhlophe ngoba bahlasela babulala abantu abamnyama umlando bawuqala kabusha then izithombe lezi zama statues bayidubula amakhala bawaqala kabusha ezinye izitatues babe yipenda befuna ukuthi zifave bona ba white wash kahle kahle umlando yonke into bebe white wash umlando benza sengathi kubukeke sengathi ezizukulwaneni kwakade kumlando wezizwe ezimhlophe kungaveli nje ucinywe indaba yabantu abamnyama ukuthi lapha eEgypt kwakuyizwe elikubantu abamnyama kwahlala abantu abamnyama yabo iyona ndlela ke yabasiza leyo ekuthenini bekwazi ekutheni balidle kalula leliyalizwe kodwa still noma sebedlile iyasho phela imap ukuthi hey lelizwe phela lise-Afrika wayifunani umlungu la eAfrika iArab lalifunani la eAfrika yabo lonto ke isifuna ini isifuna wena njengomuntu onsundu usebenzisa umqondo wakho bese uya research ukuthi ngeke bafowethu kwenzeka kanjani lelizwe leli elilana eAfrika elibizwa ngeEgypt bese abelungu kufika bona imlando yonke bese ya eBhayibheli kube sengathi kwakuabelungu namhlanje yonke into yeBhayibheli umlungu vele umlungu lento yonke sizwe sakithi nakhelwa yona ikaze yaba khona bacindezela imlando yabantu abamnyama alright asingenene emlandweni ukuthi ubani owenza lo yonto bayenza kanjani Roman Empire umbuso wamaRomani wenza nje kunombusi odume kakhulu lapha eRome obizwa ngokuthiwa uConstantine lo udume kakhulu ngeinkomfa nje eziningi oCouncil of Nicaea inkomfeni okuyena owaqala inkolo yeChristianity inkolo yeChristianity yaqalwa amaRoma ukuze nakhona babeyakhelani ukuzocolonize abantu nayo ke phela inkinga ekhona abanalutho phela kule nkolo yeChristianity bafuna ukufoma inkolo abazocolonize ngayo abantu abamnyama kodwa manje bona abanalutho bazokwenza njani ngoba abanayo imlando abanaBhayibheli abanalutho ngala eAfrika kwakade kuphila abantu la bespirituality labantu babembulelwa izinto eziningi babebona izinto eziningi abantu ababekwazi ukuxhumana nomdali babephupha kubhalwa imlando oqoshwe ematsheni bebhale lapha ematsheni lento ke ye-civilization abantu bake beyiphambanise bethi abantu abantsundu babengakwazi ukubhala no labantu lapha ababe lapha babe civilized kakhulu ufika ubabambe ngezinto ezikhona yabo ufika ubone labantu kwangesiba abantu laba ababephuwa kwakuabantu ababe civilized kakhulu kuukuthi indlela ababebhala ngayo kwakuyile ndlela le yakhona yezinombolo eyayikade isebenza lapha yana abelungu ke bafike ba destroya yona then base bethatha imbhalo base beyisa lapha eEurope base beyawa destroya yonke leyo mbhalo lokwethu nemlando le yethu so sasikade sivele thina sinomlando wethu yabo sinayo yonke into yethu yiyo ke le abelungu abafike bayintshontsha ngala base beyisa lapha yana eEurope ngoba kufanele beqale iChristianity kodwa manje abanalutho fanele beze la eAfrika ke ekuthenini bezontshontsha imlando yayingakho ke bafika lo mbuso engumshoyo waseRome uyena wathuma amasosha wathi akuziwe le Afrika kuzontshontsha into ethi imlando wabantu abamnyama ithwetshulwe yonke basuka lapha yana ke Europe lamasosha lo mbuso waseRome babeba iRoman Empire ke beyisatshwa ngokumlando wasendulo ibine enkulu yayisatshwa kakhulu yayibulala futhi so bebefuna ukubusa umhlaba ngalento ebizwa ngokuthiwa iRoman Dutch law kodwa manje le Roman Dutch law babefuna ukucolonize ngayo umhlaba wonke so iempire yeRoman Empire kwakufanele influence ke la emhlabeni wonke sibe ngaphansi kwamaRoma kweRoman Dutch law njengoba ke kwenzeke befuna ukusifaka ngaphansi kwereligious eyodwa befuna ukusifaka ngaphansi komthetho owodwa okuwumthetho okwakufanele uqhamuke lapha eEurope njengoba sisangaphansi kweRoman Dutch law iRoman Dutch law yayihamba neChristianity engaqhamuki kumdali ngalendlela abasho ngayo ngoba bona bake benze sengathi iChristianity ile eyayiqhamuka kumdali direct kanti iChristianity yasuselwa ezintweni zemlando eyayintshontshwe lana eAfrika yaseKemet abantu bayazi ama statues alapha oHeruna ilanga nezinto emlando eminingi yakhona yayikade yengalana eyathathwa yantshontshwa incwadi zayiswe eEurope zahamba zafike zayophendula yonke lento yala eAfrika enibona eyayumlando yala eAfrika bantshontsha
konke abelungu bakise Europe. Kodwa mase befika lapha eEurope base sebekuhlalela phansi bona sebecubungula kabusha ngoba bona babengafuni incwadi ukwakha incwadi engcwele. Babefuna ukwakha incwadi abazocolonize ngayo abantu. Ila seqala khona sengena iBhayibheli. iBhayibheli njalo ngeke nguveze lomlando abantu bakithi bephatheke kabuhlungu masibatshena hayibo. iBhayibheli lapha sekuxubene amasiphosiso. Izinto eziningi zikhandwa ama-Europeans for ukubusa umhlaba amaRoma ngeRoman Dutch lona khona bezokwazi ukucolonize abantu. Izinto eziningi lapha eBhayibhelini sasizocolonizwa ngalo. iBhayibheli belihamba neRoman Dutch law into eyodwa le. Abantu bakithi bephatheke kabuhlungu ngoba abawazi lo mlando nathi sesiyawuveza nje kodwa abantu bayeke bethinte bephathe bethi ayikho leyo nto ayikho inkolo ezosicolonize cha kuyiqiniso sizwe sakithi bazakhela bona ngisho iBhayibheli akekho uNkulunkulu waliphefumulela njengoba besho ukuthi ilaphefumulela uNkulunkulu kodwa abathuma amasosha beza lana eAfrika bafike bantshontsha imilando yethu bayisa lana eEurope futhi bahamba iAfrika yonke ke ngawuchaza lo mlando lona kulolu hlelo lami oludlule ngake ngakuveza lokho ukuthwista kwezinto ngakuveza kancane uthi hayibo leli iBhayibheli abathi lingcwele abantu alikho ngcwele kodwa leli iBhayibheli lahamba kwantshontsha imilando yethu yaya kuthwistwa lapha phesheya basakhela izitori yilapho ke sekubuya khona lezi zitori zoGenesis ukuthi abantu bakhiwa indoda yomlungu zonke lezo zitori zabo sebesakhela izitori kabusha kodwa wethu umlando ngala ufika uchaze ngenye indlela ekutheni thina siqhamuke emanzini thina yebo asaqhamuke emanzini asikaze sabunjwa indoda yomlungu so kwakufanele becreate izinto ezinjalo ke kodwa yonke leyo nto kwakufanele benze into ezophakamisa abelungu kodwa ke ukuze abantu bezoyibona kahle lento kunencwadi ewuvezayo lo mlando engizocela ukuthi umhlonishwa angifundele yona le abayibhala mhlazane sebesuka lapha eEurope beza lana eAfrika ngoba le yancwadi ukuphethe bonke ubufakazi ukuthi abelungu babeletheni la eAfrika babengalithanga inkolo bakade belethe incwadi okwakufanele bezosicolonize ngayo kwakufanele belethe ilento lena izinto eziqhamuka ngakubona abazosikhohlisa bona ukuthi zivela kuNkulunkulu nosiko mpilo lwabo basikhohlisa ukuthi livela kuNkulunkulu bese bebulala konke okwethu okungalana eAfrika so kwakufanele sikhohlisweke besakhele lawo masiphosiso ke kodwa besebenzisa iBhayibheli bentshontshe izinto zalaphayana eKhemethi zoHeruna ziningi ke lama statues alaphana eKhemethi ayisuke echaza izinto ezijulile onomkhubulwane ezayisuke echazwa yonke lento yalana eAfrika yayikade ikhona la eAfrika mahlezi sikhuluma ngonomkhubulwane sikhuluma ngelanga yonke le ndlela yale eAfrika bafike bayintshontsha then bayise eEurope iyo eya create kakhulu iBhayibheli kodwa ke kunephutha abantu bakithi abake belenze ngiyocela mfowethu uma kuukuthi mhlawumbe uyitholile lencwadi kunencwadi leka King Leopold engizofisa ukuthi ukuveza yona nje kancane yebo uma ubhekisisa lencwadi lena uma uyifunda kahle angazi noma bazokwazi yini ukuthi abantu bakithi beyibone lapho idinga ukuthi mhlambe ufake izibuko ngoba ibhalwe ngamagama amancane ngale nkathi ke lo mlungu omunye wabelungu owacolonize lana eAfrika incwadi lena eyayikade ibhalelwa abefundisi ukuthi abefundisi ivangeli labo lizoma kanjani uma sebeyakhile wonke lamasiphosisi abeBhayibheli abazosikhohlisa ngawo ukuthi incwadi engcwele ukuthi kufanele izinto beyithwiste kanjani amavesi kufanele bawaphambanise kanjani khumbula ukuthi ngitheni bathatha into zethu bayozakhela bona iBhayibheli aliqhamuki kumdali iBhayibheli bantshontsha imilando yabantu abamnyama nezinto zabantu abantsundu bayise eEurope bahamba bayohlanakezela badla izwe labantu abamnyama iGibhithe benza sengathi kwakuyizwe lapha kwangena ama-Europeans nama-Arab ngoba bebelokhu belibanga lelizwe leli lo mbuso wamaRoma khamba isikhathi wakhishwa ama-Arab bathi siyofika lapho ngoba sengifuna singene emlandweni manje ukuthi inkolo iyiphi inkolo eyafika kuqala iluphi usiko mpilo obani abantu bakamdali ngoba abantu banenkolelo ukuthi ayabelungu isizwe esingcwele kanti kwakuabantu abamnyama abayisizwe esingcwele not abelungu kodwa abelungu bantshontsha amazwe abantu abamnyama nemilando abantu abamnyama base beyiguqula bayoqala kabusha so lencwadi ke lena if uyibhekisisa kahle uzoyifunda kunenda angazi noma uzongifundela noma ngivele ngisho mina ngalana noma uzokwazi ukungifundela ngalapho uJoji umhlonishwa uzokwenza kanjani Okay. Hello.
Ncase baba bengisazama ukuvula i-microphone angithi kumele ngiphume lapha. Ngingazama noma emancane amagama ngingazama mhlambe mewukuthi khona la ngibhajwa khona bese ngiyakudedela. Angazi noma ngizame yini. Hayi. Okay, hayi ungazama la ubambe lapha nalapha ngizobe sengiyihumusha ngoba ngiyathanda ukuthi mayizohumiswa yimina ingathi intanga lapho kuyokuthiwa hayi ukhuluma into eqhamuka kuyena kanti ufake sithole bona bathi okay mhlawumbe ngizozama ukuyifunda mhlawumbe ngiyihumushe ngendlela engibona ngayo bese ngiyihand over kuwena mhlawumbe usizolontuza anginankinga angicini mic yami mina ngalana. Okay. Okay, the letter from King Leopold II of Belgium to colonial missionaries go 1883. It's reverends, fathers, and dear compatriots, the task that is given to fulfill is very delicate and requires much tact. Okay, you will go certainly to evangelize, right? Into abazoyakoyenza le to evangelize, but your evangelization must inspire above all Belgium interest. Okusho ukuthi lokho ku-evangelizer kumele ku-inspire ama-interest e-Belgium, right? Your principal objective in our mission in the Congo is never to teach the niggers to know God. This they know already. They speak and submit to a Mungu, one Zambi, one Zakomba, and what else I don't know. They know that to kill, to sleep with someone else's wife, to lie and to insult is bad. Have courage to admit it, right? You are not going to teach them what they know already, right? Your essential role is to facilitate the task of administrators and industrials, which means you will go to interpret the gospel in the way it will be best to protect your interest in that part of the world. For these things, you have to keep watch on this interesting. You have to keep watch on this interesting our savages from the richness that is plenty in their ground, right? To avoid that, they get interested in it and make your murderers, okay, in brackets, competition and dream one day to overthrow you, okay? Your knowledge of gospel will allow you to find text ordering and encouraging your followers to love poverty, okay? Your knowledge of gospel will allow you to find text ordering and encouraging your followers to love poverty. Okusho ukuthi kumele kube khona ama-text agqugquzelayo na orderishayo ukuthi bayithande i-poverty, okay? Like happier are the poor because they will inherit the heaven. And it's very difficult for the rich to enter the kingdom of God. You have to detach from them and make them disrespect everything which gives courage to affront us. It's okay. You have to detach from them
and make them disrespect everything which gives courage to affront us. Right? I make reference to their mystic system and their war fetish, warfare protection, which they pretend not to want to abandon. Which they pretend not to want to abandon. And you must do everything in your powers to make it disappear. Right? Your actions will be directed essentially to the younger ones, for they won't revolt when the recommendations of the priest is contradictory to their parents' teaching. The children have to learn to obey what the missionary recommends, who is the father of their soul. You must singularly insist on their total submission and obedience, and developing the spirits in the schools. Teach students to read and not reason. There, dear patriots, are some of the principles that you must apply. You will find many other books which will be given to you at the end of the conference. Evangelize the nigger so that they stay forever in submission to the white colonialist, so they never revolt against the restraints they are undergoing. Recites every day, happy are those who are weeping, because the kingdom of God is for them. Ngicela ukuyibamba nje la, angazi noma right yini, bese ngihenda kuwe Mhlonishwa. Ngiyabonga kakhulu ngokungifundela. Ngicela lenye ungayifundi iveze nje bayibone, ungayifundi soyihumusha ngoba ngashona ilanga mangase uyiqede le enye. Yes, na i-PDF lencwadi umuntu angahamba ayoyidanidela yena ayifunde kahle ehlele ephuza itiye. Ngicela ungilokhuzela i-mic Mhlonishwa ngalapho. So ungayithola kahle nje uyi-download i-PDF yayo uyithole yonke ukuthi yayikade ithini lencwadi, babe kade bethini uma benza inkonfa ngoba belungu baqoqana phesheya ukwenza inkonfa ukuthi manje kufanele belimise kanjani ivangeli masebeza la eAfrika. Lona ke lo wayicolonize lapha kakhulu laphana la eAfrika nako Congo, bonke ke babehlangana babe into eyodwa, ngeke ubahlukanise uthi hayi la kwakwenzeke eCongo nala sacolonizwa ngendlela efanayo sonke sina ama-Afrika ukuthi yabo. So beqeqeshwa befundisike, kwenziwa inkonfa kwabizwa abefundisi, uma futhi ngoba kwakudingeka abefundisi abaningi kakhulu lapha yana eEurope ekufanele belethwe lana eAfrika bezoshumayela ivangeli. Enye into futhi eyangishaqisa ngekhanda engayithola, ngathola ukuthi kwakhishwa ngisho iboshwa lapha yana eEurope ezayinegwebe enzima, ezinye ezayigwetshe udilikatshele zayikhishwa ziyoqeqeshwa zokwenziwa abefundisi ngoba kwakudingeka abefundisi abaningi. Babefundiswa abefundisi ukuthi ivangeli bazolimisa kanjani mabefika la eAfrika. Umyalelo abanika wona oqala banikwe ekuthenini labantu laba already uNkulunkulu bayamazi and bayamhlonipha, futhi abantshontshe bayazi ukuthi ukubulala kuyisono, abantu bomthetho labayana, abantu bakaMdali. So nina aniyelanga laphayana ukuthi njobafundisa labantu izinto ngoba bayazazi, kodwa lapha niyondlalela laphayana ama-administrators nama-industries okufanele afike sizothatha umhlaba wabo. Nina niyobathambisa kahle kahle laba bantu makuthiwa ngiyahumusha nje ngiyakuveza lokho ukuthi mabethi bazothatha umhlaba kwakufanele bendlalele inkampani kwakufanele zifike lana. Omunye uzoyibuza ngithi unginaba kancane lapho khona bezoyibona ukuthi inkampani kanjani okwakufanele ifike lana. Inkolo izosebenza kanjani, izokwenza kanjani lokho, ingenapi inkampani nenkolo.
nayi-ke la ifika ingene khona angani phela la e-Afrika siqoka amabheshu angithi ibheshu ungaligqoka unyaka wonke aligugi ibheshu yabo noma liguga akuyona into eshesha igugu ungaligqoka 2 years ibheshu asasishintshela amabheshu la okusho ukuthi uma abelungu sina siyaqhubeka nokugqoka amabheshu okusho ukuthi abelungu babengeke bekwazi ukwenza umnotho ngoba kwakufanele ukuthi benzele nama-industries basakhele indwanga ngithi umnotho kwafanele ubuyele ngakubona so ivangeli ke lona kwakufanele lizobasiza ekuthenini basifundise ukuthi uyabona ibheshu uNkulunkulu akalifuni impela liyidimoni ona muqhubeka uqoka leli ibheshu uzoya esihogweni thatha lento uyitshinge lapha yabo okuholo okuthandwa uNkulunkulu isudi nothayi kodwa lokho kwakufanele bekwenze besebenzisa inkolo kube sengathi uNkulunkulu ongayithandi okwenza ukuthi lapho mase sebeqala ama-industries lana abantu abaningi vele bobe sebelisaba ibheshu ngoba liyidimona ngithi babe besebenzisa lokhu kwabelungu okusho ukuthi abelungu babe sebethola ilento lena imali eningi bazokhona ukuthi benze imali awuyibuza umbuzo ukuthi ukube sayiqokela amabheshu ngabe unasi stress okuthenga ingubo angani yabo mangaka amabhlukwe owathengayo ngonyaka ingakanani imali oyiwestayo uhambe uyothenga ilento leni ingubo ukubelungu yabo lezi ngubo uyithengaphi obani abaphethe inkampani ezinkulu ezidayisa ingubo zonke zase Europe bese siyayipatanisela Nkosi yami lezi ezikhona ke izitolo lezi ezincane ke awusibambela ama Hong Kong ke thina esihlophekelayo la ematafuleni Nkosi yami kodwa nakhona futhi akuvumelekile ngoba bafuna umnotho uyakubona angani yabo so kwakufanele ke ivangeli bezonjalo lizondalela yabo benza imali manje kodwa kwakufanele basabise eqala so le ncwadi ke wezama ukusho kanjalo ukuthi no laba abantu labayana already abantu bakamdali labo kodwa nina nyoba suseyintweni zabo mawuqhubeka nale ncwadi izisho ukuthi no laba bantu labayana vele uNkulunkulu bayamazi bambiza ngamagama ahlukahlukene njengoba kadesho ifunda incwadi umzambo obani nathi la kwaZulu sasimbiza ngobani sasimbiza ngomveli iqala uNkulunkulu asifikelwanga thina nabelungu sizwe sakithi sasivele isimazi sasivele singabantwana bakamdali nabelungu babekwazi lokuthi vele thina singabantwana bakamdali into kwakufanele beyilethe babezosusa ezintweni zethu bezosdestroya bezobulala amandla ethu khona soba isizwe esiweak so bengifuna ungidlalela kakhulu kulokhu kwama-industries ukuthi kona kungenapi ingakho phela abantu ngomhla ka25 December bazi ukuthi kwakuzala uJesu ongelona iqiniso akukho ngisho eBhayibhelini kodwa abantu bakithi abaningi bayakholwa ukuthi ngomhla ka25 December kuzala uJesu awungitshela ukuthi ngomhla ka25 December imalini oyiwestayo uyothenga nje angani uyabona ukuthi zonke lezi zinto zazakhelwe ekuthenini besikwazi ekuthenini umnotho usuyise kubelungu bayadla bayagaina ke ngalezi insuku zabo abelungu ababesakhele zona ngomhla 25 December kodwa ukuze abantu bezocelebrate lizoba likhulu kwakufanele basakhele istory esoba special ngalolu suku uyabo bese siyakholwa nathi ukuthi lento ikhona kanti yayingekho umhla 25 December isizwe sakithi kwangazala uJesu abelungu babesikhohlisa kaze kwazi kwazala uJesu ngomhla 25 December ngisho kahle ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho akukho ngisho eBhayibhelini ukuthi kwakuzala uJesu ngomhla 25 December mangaze sikubuza ukuthi ke nanti ngeBhayibheli bathi labo sina siyazi ukuthi bantshontsha imilando yethu into zethu labahamba nazo abayoyitwista ikuphi le kuthiwa kuzalwa khona uJesu akukho kodwa usuku lakhe wayibona lelo nama-Easter futhi ngokunjalo usuku olingekho ngisho eBhayibhelini kodwa bakwazile ukulifake lolu suku lolu benze sengathi lolu suku lalikade lihlangene noNkulunkulu lalikade lihlangene nobani noJesu futhi nakhona njengoba sake sabe size sithi uGood Friday yonke leyo nto into eyakhiwe yibona ama-Easter akahlanganisi lutho nenkolo ingakho naseyitolo ubone onogwaja amaqanda ehlanganisa lutho noJesu lonto kodwa kufanele uthenga ama-Easter egg yonke leyo nto bayacommercialize abenza imali kodwa wena banginiki information wrong yabo kuyanyakazwa la benza imali bayenzileke imali abelungu ngoba abelungu la eAfrika mabefika bebabefundisa wayengekho umuntu onsundo futhi wayengavumelekile ukuba umfundisi umuntu onsundo hlobo khohlwa abefundisi kwakwabelungu so bayenza imali enhle kakhulu ngathi yonke into sasinikeza bona sibanikelela sibanikeza yonke into kodwa sina sasibanikelela ngezimbuziki
yes babetshena okhokho bethu ukuthi abafika bezopha uNkulunkulu bephatha izimbuzi nezinkukhu yabona okhokho bethu inkosi yami ke nkathi sebecoloniziwe la nabo babenza njalo ke bapha bani umfundisi yena ngapha uyayithatha lezi zinto uyoqalani uyoqala iplaza amaplaza amaningi abelungu bawaqala kanjalo babefika ngala kwakuyibhizinisi lento ababenza babethi mabefika ngala afike umfundisi endaweni kwakuphoqa ukuthi kufanele kube khona isonto kuleli sonto endaweni bonke bazonikela bayisontweni bayanikela kumfundisi babapha imbuzi babapha izinkukhu ayithatha umfundisi lezi zinto ayihamba yoqala iplaza naseplazini lakhe futhi athatha abazalwane inkosi yami phela basiza uNkulunkulu basebenze bafukuze abakhohlisa athi hayi nenzela uNkulunkulu yonke le nto okusho ukuthi bana free labours baxhaphaza okhokho bethu so ivangeli lalizele lokho ukuzosixhaphaza kodwa singaboni ngokwabelungu babezozenzela umnotho ucommercialize ngathi so ingakho ke beveza kakhulu lento ama industries ukuthi hey la thina niyazondla sizotshontsha umhlaba lapho sizothatha umnotho wabo ngizocela ukuthi njena ngithathe lo 5 minutes ngichaze lencwadi bese ngidedela imibuzo ngiyabona impela abavivile bafuna ukubuza imibuzo kodwa angeke ngithi ukuyiqeda and then ngizobe sengilokhuza ke sengikwazi ukuthi ngiqhubeke ngilidedele ithuba lombuzo sona ke kule ncwadi lena baveza lokho ukuthi no hayi lapha yana sizocommercialize thina bayaveza futhi ukuthi no gxilane emavesini ke manje ekuthenini la eBhayibhelini umuntu ohluphekayo uzombona uNkulunkulu umuntu ohluphekayo uma nibatshene kanjalo nayifaka lento ngoba uqhubeka nencwadi bazwile ukuthi batheni bathi lento kufanele ifake kakhulu ezinganeni ngoba manje ifake ezinganeni izokhulela kuyona okusho ukuthi izukulwane babe sobevele sebe right iyobe lento sesi comfortable ngayo sesibona njengosiko impilo sesibona ukuthi umhla ka25 December usuku lokukhuza lokujabula lihlangene noJesu ama-Easter into ehlangene noNkulunkulu asawafuna into zethu zesintu sesiswe zesifile kodwa thina singaboni ngoba bazoyenza sengathi lento ihamba noNkulunkulu kanti bazocommercialize kodwa bathini kufanele kugxilwe kakhulu ezinganeni njengoba ke sikhulele kulamasiphoziso singazazi lezi zinto abantu sibavezela manje ukuthi hayi dlala abelungu la labantu laba bebezokwenza imali bebezosicolonize bebezoyintshontshela umhlaba sona ke labefundisi ke baqeqeshiwe bafika la hayi bebenzela ibhizinisi then base becommercialize besebenzisa thina kuningi engisazokubheka kodwa ngifisa ukudedela njena imibuzo bengifuna ukudlula kule ncwadi ukubavezela abantu bakithi ukuthi bathini lapha yana eEurope mabeqeqesha befundisi ngoba phela babiza inkomfa bahlala befundisa isikhathi eside ukuthi amavesi enzowafunda yilawo fanele nibafundise labantu laba ekuthenini sibusisiwe isandla isiphayo kunesamukelayo nifake engqondweni zabo lento bayiphile angisho ukuthi ukupha kuyinto wrong kodwa bona babenzela bona evangelini ekutheni mabefika siyonikela lapha sibapha izinto hayi bathatha izinto iziningi izinto ababeyithatha belungu leAfrika sibapha yabo beyithatha ngobani sithina sipha uNkulunkulu angani yabo kwakufanele befake ekuthenini thina umuntu ohluphekayo uzombona uNkulunkulu yenzekile ke inkosi yami leyo nto noma uhlupheka kakhulu uthi hayi noma ngahlupheka ngizombona uNkulunkulu yabo baze besinikeze namaculo eslavery ocolonize amaningi amaculo esicolonizwe ngawo yabo efanele noma ngagqoka amanikiniki ingubo emhlophe ngoyithola ngalena yonke la maculo abo bakwenza manje ukuthi nje sibe comfortable ngokuhlupheka yabo ukuze bezokwazi ekuthenini bekwazi ukusirula nokusiphatha yabo so ngiyacela ukudedela imibuzo njengamanje sikwazi ekuthenini isiqhubeke nokunye mhlambe ngisafisa ukuthi njena ngidedele imibuzo ngibone ukuthi ngizokwazi yini ukungena kokunye ngoba la engifisa khona ukungena inkolo ukuthi inkolo bayiqale kanjani ikuphi okwethu yilapho engifisa ukungena khona kodwa kwamanje ngicela ukudedela imibuzo ngizocima imic ngala ngakumina ngiyabonga Sabonga kakhulu emhlonishwa hayi kudlaliwe ngathi yabona uma usukhuluma ngaleyo kuhlupheka baze basho bathi isicebo sasile kude kodwa lo wayehlupheka wayesesifubeni saAbraham madoda shayiwe bathi ngicela ukusebenzisa ithuba ukwamukela imibuzo ngibonile uMalibongo bephakamisile Mr Dlamini ngicela ukunika ifloor nabanye mhlaba abafisa ukubuza bangaphakamisa khona sizokwazi ukubahlela ngeorder Mr Dlamini the floor is yours baba
ngiyabonga ithuba. Nganibeka namhlanje intambama la etrafini. So umbuzo enginawo ufeel ngathi ubaba ekhuluma ngomhla 25 December ukuthi yasafundisa ukuthi usuku lozalwa kaJesu okuyinto ongasiyona. So umbuzo wami ukuthi ngabe ukucelebrate usuku lokuzalwa kuyinto mhlambe wrong kangakanani ngoba nginesiqiniseko ukuthi ngesikhathi sakudala la khokho abengizi kanje mhlambe sengisho njengoba celebrate nakhona ama-birthday ngifuna ukwazi ukuthi ngabe i-wrong kanjani into yokucelebrate kahle i-birthday yabo. Yilowo nje umbuzo wami. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Mr. Dlamini, siyabonga kakhulu. Ngicela ukudouble check ukhona omunye nombuzo before ngihande over kumhlonishwa ukuthi mhlawumbe aphendule umbuzo. Ukhona omunye mhlawumbe nombuzo noma sonke sisi-right? Okay. Hayi, buye ngathi kuse-right. Mr. Duma, baba the floor is yours. Ngicela ukudlulisela umbuzo. Yebo. Ngiyabonga ngombuzo ubuza ngendaba yama-birthdays. Wona lama-birthdays kubalulekile yini ukuthi siwa-celebrate? Aqhamukaphi ama-birthdays ngoba okhokho bethi ayengekho. Ngiyawubonga muhle lo mbuzo lona obuzwa ngama-birthdays. Ngicela ukunitshela into eyimfihlo mina. Njengoba sengishilo ngathi even la eBhayibhelini awekho ama-birthdays. Mangase nginitshela ukuthi ama-birthdays akephi ningabamba ikhanda. Ama-birthdays akwisathanizim. iBhayibheli lesathanizim elabhalwa uLavey. Ngiyacela ukuthi njengamanje uhambe uyo-researcha u-Satanic Bible bese usuyabhala birthdays, statement for birthdays ukuthi lithini iBhayibheli lesathanizim ngama-birthdays. Cela nje ahambe ayongiresearchela lokho noma mhlonishwa ungakwenza ngalapho bese ubavezela la escreenini. I-Satanic Bible bese usubhala the birthday statement Satanic Bible. Uzobona lapho ke ukuthi izovela nje ikuvezela iGoogle uhambe uyongena ama-pictures uzofika ubone ukuthi ithini isathanism ngama-birthdays. Uzofika ukuthola ukuthi iBhayibheli lesathanism lithi usuku obalekile ngokwesathanism ukucelebrate usuku lokuzalwa. Ngokwesathanism ukucelebrate usuku lokuzalwa usuku olubalekile ngokwenkolo yesathanism. Uzofika uthola into kanjalo kodwa angifuni ukuthi lento ishiwo yimina, ngizofuna ukuthi ishiwo ilento lena i-Satanic Bible le ozoyiveza lapho. Ungene kwiGoogle nje Satanic Bible bese ubhala birthday statement, izokuthatha ikufake phakathi ungene ama-pictures uzolibona iBhayibheli lesathanism. Uzofunda lapho ukubona ukuthi uthini uSathane ngama-birthdays. So ama-birthdays akahlanganisi lutho nomdali. Yinto lena ehlangana nomubi ngokwe-Satanic Bible. Kodwa angifuni ishiwo yimina lento, ngifuna ukuyiveza khona abantu bezokwazi ukuyibona. So impendulo ke ngizomnikeza yona ama-birthdays akahlanganisi lutho nathi, akahlanganisi lutho futhi nomdali ahlangana nesathanism. Angindlaleke ngiyinabe lento khona bezoyibona. Ngicela ukubuza ukuze ube khona waba khona ngobani? Waba khona ngomdala ngithi. Uma wenza ibirthday usuku ubonga bani? Ubani ovikela umphefumulo wakho? Uyiphethe njengoba namhlanje ucelebrate usuku lokuzalwa. Ubani oyiphethe impilo yakho? Umdala ngithi. Njengoba wena wenza ibirthday ubani osuku umenzela usuku uzenzela wena, awenzeli umdali lokhu uyena ophethe impilo yakhe ngithi. Uma kuukuthi uzothi hayi ngisuke ngibonga yena phela ukuthi ungivikelile ngebirthday, ubonga yena kanjani ngephathi? Washo yena wathi ufuna umenzela iphathi. Uma ubonga yena yini ungalibhala ikhekhe lakho ukuthi God ke or ubhale bani ngendlela ongabhala ngalo ngoba phela uyena ogcina umphefumulo wakho. Angani yabo. So lento yama-birthdays yinto eqhamuka komubi engamphakamisa umdali wakho wena owakudala kodwa uzibonga wena. Ibalimazile abantu bakithi lento ama-birthdays because abantu abaningi abakwazi lokho and futhi abaku-understand. Uyazi uyakuthola umuntu onsundu elahla isiphandla ukwenzela ingane isiphandla.
kodwa ancamela ukuthatha imali engango 3000 azathenga izinto zokugxuma zeingane, oma jumping castle, akhiphe 5000 amakhekhe amakhulu abiza ingane kuzodanswa enze ama birthdays. Kodwa isiphandla ingane akayenzele lokho okuyo nokubaluleke ngempela ekufike ngabe ukwenzela ingane akakwenzi, kodwa lokho okudestroya ingane lokho ongelona iculture yethu esakhelwe kona kubi kona kuphakamisa kakhulu angani uyabo. So lento ama birthdays ingozi sizakithi kufanele siyibhasobheni ayiqhamuki kumdali iqhamuka komubi njoba kade nginenzela nje into esimpulu ekuthenini ubonga abani mawenza ibirthday uzibonga wena. Wena uyayigada yini impilo yakho ngoba impilo yakhe igada umdala ngithi waye ungabongi kumdali umuthi uyambonga umdali wakutshena wathi yena ufuna ukubonga ngebirthday umenzela ikheke yebirthday. So indlela yokubonga ukuthini uyiphathe kahle ngobuntu uphile ngendlela yakhe ugcina imithetho ngendlela ngokamdala ngithi iyona nje ngeke umbonge umdali ngebirthday angani yabo. So into njena eyakhiwa belungu for ukusdestroya leyo ukunokubulala okwethu sigcine silokhu sigcina le ritual yabo. Ama birthdays afana ne rituals makuthiwa abantu ngiyabahlebela ingakho kuphephethwa amakhandlela. Ikhandlela li represent i ritual ikhandlela ingakho nama wenza umsebenzi amaladi uyakufaka amakhandlela amaningi lapha. Yes so ne birthday futhi I representa I ritual yobumnyama. Kuningi ebengizokuveza ngama birthdays kodwa angithandi ukunaba kakhulu ngama birthdays, kodwa mukubambe nje lento esengishilo ekutheni ama birthdays akaqhamuki kumdala aqhamuka kwisathanizim. Ngicabanga ukuthi babonile ubavezelile mfowethu ngalapha ngizange ngisanda ngibele ngiyakhuluma ngane ngibuka icamera at the same time angizange ngize ngisabona ngisayinakile ifoni. Okay, ake ngene kuna fast ngibavezele ukuze sikholwe ngokubona sonke. Asibo Thomas sikole ngokubona nansi iyasho la ithi in the Satanic Bible by Anton LaVey, an individual's own birthday is declared the highest holiday. NgokweBhayibheli laSathane ibirthday yakho ilona suku okuwusuku oluphezulu kakhulu ukuthi ulucelebrate. Sehle size lenzansi nakho kuyashiwo highest holiday, the most important day of the year for a Satanist is their own birthday. Isho njalo nje incwadi ikubeka ngiyabonga mfowethu ngiyabonga. Hayi wayobusha kamnandi impela. Hayi usezwile ngicabanga ukuthi usephendulekile noadebuza ngeke ngithanda ukwenza izinto ngobufakazi. Usebonile ukuthi hayi usuku leyiqhamukela komubi lolu akuyona usuku ofe ngabe siyacelebrate kudlalwe ngathi basazenzela imali ngokuthi sisengamakhekhe yonke lento lini. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe akekho omunye onombuzo kusa right. Hayi for now kubuye ngathi clear mhlawumbe singaqhubeka nayo. Right. Yes. Okay now ufuna ukugcwalisa usa right. Hayi singaqhubeka mhlawumbe ngizobona late because bengifisa ukubuza since lapha eNorthern Africa basigodluza then lenkolo edume kakhulu lapha le ekuthiwa iIslam. Ngabe lenkolo yakhiwa nayo mhlawumbe noma kuyisima kanjani? Bengifisa ukwazi ngenkolo uma usungena indabeni yenkolo ukuthi lenkolo le lapha ekuthiwa iIslam le edume kakhulu lapha ko Northern Africa ngabe yakhiwa for ucolonizwa noma mhlawumbe no inkolo nje yomdali nayo noma inkolo yathathwa somewhere kwabanye mhlawumbe njengoba kukhona ama Africans lapha. Bengifisa ukuthola nje lapho nje mhlawumbe umbono wakho nje baba. Alright ngiyabonga mfowethu umbuzo obalekile. Hayi uzoyithola impendulo. So ngena impela kumlando weIslam yaqala kanjani singene kwiChristianity. iChristianity abantu bayazi sesike sayichaza kakhulu ukuthi kwantshontshwa izinto zaseAfrika. Kunento ke ngifuna ukuzoyi imfihlo lengizobavezela yona abantu abangayazi ngoba abantu bakithi uma bekukhulunywa ngabelungu mina ngiyayi-attack abantu abaningi bengi-attackela lento. Uma ngisuke ngiveza lo mlando bathi hayi niveza into eyingekho nalento ngifuna ukuyiveza ibe nobufakazi yonke engizoyisho futhi mfowethu.
Ngoba abantu bakithi abawuqondi umlando ukuthi ujule kanjani nokuthi izinto zitwiste kanjani. Uma belungu befika bezontshontsha laphana eEgypt abazange beze bentshontshe kuphela lemlando lena yethu yalana nale Ethiopia yatholakala lo mlando yoHeruna nalezi ithombe eziningi esuke ichaza eziningi ezisuselwa ngoba istory eziningi eBhayibhelini beyisuselwa kule mbhalo yalapha yethu yabantu abamnyama yaseEgypt abantshontshanga yona kuphela. iEgypt yayikade ihlukene kabili. Kwakufike lapha yana kube ilaba besintu lesakhona lesi sengishilo koHeruna leselanga njengoba sasirecognize umdali njengelanga thina. Bese sekuba khona umphakathi obizwa ngokuthiwa ama-SN. Lo mlando walowo mphakathi wacinywa ngoba lo mphakathi uwo owawuphethe usikompilo lukaMdali. Yilolu usikompilo lelo elibizwa ngokuthiwa ubunaziri or ubuNazaretha or the Nazarenes. AmaRoma mayifika laphana eKemet afike adestroya amaNazaretha aphinde antshontsha imbhalo yethu lena yangalana eAfrika nalezinto zoHeru. Okusho ukuthi amaRoma antshontsha izinto eziwu2. Sengizama ukunivezela manje ukuthi kungani abelungu babethi thina singabantwana bakaMdali vele siyakwazi ukuphila ubuntu senza yonke into thina sasikade sabantu bomthetho okwakufike kube yini ilaw of Ma'at manizwa ngelaw of Ma'at kwakuyimithetho yabantu abamnyama leyo bese sekuzoba imithetho lena eyayikhona futhi nenkolo eyayibizwa ngokuthiwa ubunaziri. Ngiyacela ukuthi nginivezele ile nkolo levela kakhulu la eBhayibhelini ngokuthiwa kwakuyinkolo amaJuda manje ngikhuluma ngamaJuda kwakubunaziri lokho. Ngiyacela ukuthi umfowethu ungivulele incwadi lapha yana eBhayibhelini lapha kuthiwa izenzo kwamanye amaversion kuthiwa imbhalo 24 na verse 5 khona ngizobavezela lento bayibone ngoba yonke into ngizoyenza ngobufakazi ngoba lento engizoyisho isensitive iyona ezosithatha isifake emlandweni weinkolo zonke. Yanje ukube izenzo 24 iverse lika 5 khona bezoyibona lento engikhuluma ngayo. Usikompilo likaMdali sizwe sakithi nehlalo sasezulwini sise-Afrika kubantu abamnyama. Abelungu mabefika bezontshontsha abantshontsha izinto zabantu lezi zaseKemet babuye bazodestroya nosikompilo lethu likaMdali elalibizwa ngokuthiwa ubuNazaretha. Abanye bathi ubunaziri. Yes, kudume kakhulu futhi naloko ubunaziri kakhulu. Kodwa mina ngifuna ukuthatha nje uqonde kube specific. Ngakho ngifuna ukunifundela lencwadi khona nizobona ukuthi usikompilo la ngempela lulana eAfrika kwakuwubunaziri or ubuNazaretha ngesingisi kwakuthiwa the Nazarenes. Ukubavezela ngokweBhayibheli ukuthi kahle kahle usikompilo likaMdali kwakuwubunaziri or ubuNazaretha. But lo mlando usuphenduliweke njengoba usubona le eBhayibhelini sengathi lo mlando njengoba khulunywa ngeGibhithe sengishilo mina ngathi nalamaJuda abantu abacabanga ukuthi abelungu kwakuabantu abamnyama bantshontsha izinto zabantu abamnyama bayiguqula. So masikhuluma ngamaJuda abantu abaningi bayebeyitshena ukuthi ngicela ungivalele imic emhlonishwa. Abantu abaningi beke beyitshena ukuthi masikhuluma ngamaJuda sikhuluma ngabelungu laba abaqhamuka lapha eEurope. Namhlanje ke sizoba expose ngoba amaqiniso sizowabeka obala. Masikhuluma ngamaJuda sikhuluma ngosikompilo lalana eAfrika. Ludala lolu sikompilo from la eKemet. Lalikade likhona njengoba kukhulunywa ngobuNazaretha ke kubuye kuthiwa ubunaziri. Ungafunda futhi lapha mfowethu kube imbhalo 6 or unumeri 6 nakhona ngifuna ukuveza lokho obunaziri manje. Ngifuna uqala ngalokho obuNazaretha ngoba masiveza lezi imfihla abantu bake besiphikise bethi hayi ngikhuluma into eyingekho ayikho lento enishoyo. Bengifuna uqala ngobuNazaretha sebekubonile bona. Mufunda lapha yana imbhalo sisikhulunywa ngobuNaziri futhi nalapho. Ilona sikompilo ke sizwe sakithi la eAfrika uma sibizwa thina ngokuthiwa singaba ngoni ingoba sasingaphansi kosikompilo lwethu kwakufike kube yilokhu kwaseKemet bese kuba ilokhu kobuNazaretha the Nazarenes ngoba manje ngifuna ukuzongena ezimpini ezabakhona lapha yana zenkolo kodwa ngisafuna uqale ngiveze ufakazi balento okuqala khona mangena emlandweni abantu bezoyiunderstand ngoba kwasuka iwar kulwa amaRoma lapha yana eEgypt namaNazaretha the Nazarenes okwakumphakathi wama-SN impenkulu eyabakhona belwa boba u2 bebanga lento yenkolo angani amaRoma ayisenze nje
ayisesuke laphayana eEurope ezontshontsha imibhalo ngala imlando eseyitwistile esefuna ukuthi emhlabeni abantu bebe ngaphansi kweRoman Dutch law. So lezi engala eAfrika ke ngala ko-Egypt lezi zasikade zilwa zona. So ngalana kwakukhona lo mphakathi ke sengushilo njengoba ade kufundwa lencwadi wawubizwa ngokuthiwa lo amaNazaretha, the Nazarenes. Le ade ufunda la akuye kuvele kakhulu eBhayibheli kuthiwa ubunaziri. Babephila ngobungcwele, babengaphuzi iwayini, babeshiya ihluthu sabo labo bantu, babephila ngemithetho kaMdali, abala eAfrika labo bantu. Njengoba leAfrika ikhanda lalivele lingagundwa sagundiswa abelungu. So abelungu ke bathema befika lana eAfrika base befika la beyithatha lezi zinto nosikompilo nabaprofeti ababeqhamuka ngaphansi kobunaziri. Abaprofeti abaningi abalapha eBhayibhelini babeqhamuka ngaphansi kwenkolo yobunaziri inqwaba, kodwa lo baprofeti baphendulwa namhlanje kwenziwa sengathi umlando wonke lena ubona weBhayibheli kwakuwumlando wabelungu, kanti wonke lo mlando wokade uthinta abantu abamnyama. O-Egypt kwakuthintwa abantu abamnyama, abelungu bangene manje ngoba sebentshontsha imlando yethu beyisa laphana eEurope bafike beyitwista beyihlanakazela angani uyabo. So la bengade ngikhuluma ngobuNazaretha ngakhuluma ngobunaziri. Umlungu oyivezile lemfihlo incwadi yakhe yacindezelwa uRav Shaul. Ngiyacela ungivezele incwadi lapha yana kaRav Shaul futhi ngalapho ebhalwe ukuthi ekhuluma ngamaNazarenes. Lo ngoba lo mlando lo mlungu lo wakuveza lokhu ukuthi lenkolo ebizwa ngokuthiwa ubuNazaretha or ubunaziri yabulawa kanjani emlandweni. Abantu abaningi abakwazi nalokuthi kwaye kwaba khona ubuNazaretha eEgypt ngoba lo mlando ucinyiwe awuvezwa manje. Abantu bazokuthi amaRoma mayifike ezontshontsha ngala eAfrika afika ntshontsha njena izinto lezi zoHeru kuphela wacinywa lo mlando wamaNazaretha ukuthi wakwaba khona. Iwona ke lesiuvezayo manje esivezela abantu nayi lencwadi lena. Umuyibhekisisa kahle lo mbhali lona wayekade eveza ekuthenini uchaza umlando ukuthi kwahlushwa kanjani amaRoma ubuNazaretha abaqedwa kanjani babethraywa kanjani kwenziwa kanjani emhlabeni ukuthi kucinywe emlandeni size siwukhohlwe lo mlando. Yes, incwadi ezinye ke bebeyibhala lababhali kodwa bangalivezi iqiniso ukuthi labo maJuda aye njani. Solo ukuthi namhlanje baveza bona ukuthi kwakuwabelungu. Thina siyayazi iqiniso ukuthi iGibhithe ise-Afrika kwakuyizwe labantu abamnyama. Abelungu benza ubugebengu bawadla lamazwe abuyela ngakubona bantshontsha imibhalo babulala abantu abamnyama babaleka abantu abamnyama bathatha imibhalo bayise eEurope. Mabefike eEurope bakha ilento lena inkolo le okuyiyona ababuya sebethe kaMdali njengoba bona abaqhamuka sebeqhamuka nenkolo sebethini le ehamba neRoman Dutch law iChristianity sebethi kwakuyiyona inkolo leyo okwakuye kaMdali or usikompilo likaMdali, kanti bathathe iRoman culture bayifaka lana bayihlanganisa nembhalo ababeyintshontshela kuthina. Nakhona futhi lembhalo lena sebeyitwistile sengaseyona. Konke lokho kwethu sebekubulele sebefuna ukucolonize umhlaba ngeRoman Dutch law ekuthenini emhlabeni akucolonizwe abantu ngenkolo akubuse bona. So akwenzileke amaRoma lokho kuhambe isikhathi mayisekwenzile amaRoma lokho kusuke iwar enkulu la kwakulwa khona lo mphakathi lona wama-Essen amaNazaretha namaRoma. Ikhona loyo mpilona enkulu eyabakhona kulwamaRoma namaNazaretha. Kubangwani? Kubangwa lento yenkolo ekuthenini laba sebethatha izinto manje bayiphendukezela bayabuya bazocolonize abantu. Ithe mayilwa loyo mpilo leyo kwacaca ukuthi laba bangalana iRoman Empire yayikade inamandla kakhulu yona, then ayisenqotshwa lezi zangalana. Ngoba labo bathe mabefika ngala babe ngala ngenzansi eSouthern Africa ngale nkathi njalo lo mlando engusho uzothi abanye abantu bengaka colonize ngalezo ikhathi. No, lo mlando omdala amaRoma abengaka colonize ngalezo ikhathi. Ngiyahlehla manje ngiyemlandweni omdala sebeqala lento yabo yokubusa umhlaba ngenkolo, kodwa abantu ngala babesanamandla abantu abamnyama babengaka colonize babesaqala ukulokhuza ukwenza lokungcola kwabo ukubulala abantu ekuthenini badla indawo bese bentshontsha imlando. Yes, zaqoqana la eTopia zonke zahlanganisa isikokela ekuthenini zambe kube khona iwar okuzoliwa khona namaRoma. Balwa ke bahlulwa laba bangala eAfrika then basebenqotshwa. Emva kokuthi kunqotshwe lo mphakathi wama-Essen wamaNazaretha kwangena inkolo yeIslam.
inkolo ye-Islam nakhona futhi iqhamuka la e-Afrika. Lo mlando futhi abantu abaningi abakwazi lokho. Bacabanga ukuthi inkolo ye-Islam iqhamuka kuma-Arab, akulona iqiniso. Ngishilo ngathi namhlanje ngizobe ngiveza izimfihlo abantu abazothi ngiyahlanya mangibatshela izinto ngoba imlando isihlanazeliwe. Inkolo ye-Islam ayiqhamuki lapha kuma-Arab. Inkolo ye-Islam iqhamuka lana e-Afrika. Hayi ukuthi inkolo ye-Islam njengoba senibona laphayana namhla sekwenziwa sekwakuyinkolo yama-Arab, no. Inkolo ye-Islam yakhelwa ngala. Yingakho uma uyibhekisisa kahle inkolo ye-Islam isahamba ngalomthetho lokamdali ngoba kwakuyinkolo leyo okuyiyona engathi yayizochoka lenkolo abayibulala leyibizwa ngokuthiwa ubuNazaretha inkolo ye-Islam ngoba lenkolo ye-Islam yayikade ilwa nokungcolo kwakwenziwa amaRoma kona anganamaRoma ayesephethe umhlaba ecolonize umhlaba. So uma iqala lenkolo lena ye-Islam yona yayilwa namaRoma ekuthenini amaRoma lento ayenzayo iwrong kwasuka iwar kwalwa iIslam namaRoma kodwa inkolo eyanqotshwa kuqala ile yobuNazaretha yiyo okwakuyiyona kahle kahle yayinembhalo yeBhayibheli nemlando yaseKhemet. Then emva kwalokho kwaseqala inkolo ye-Islam naye futhi yayakhelwe kakhulu osikompilweni la lenkolo yobuNazaretha eyacinywa amaRoma. Izinto njengoba niwabona inkolo ye-Islam ingaligundi ikhanda bengayidli ingulube ngoba nalama Essen lama Nazaretha asendulo ayekade engayidli ingulube nawo ayengcwelisa engaphuzi inkolo ye-Islam nabo akuphuzi njengoba kade nifundela lencwadi bengenza ngamabomu babengaphuzi babekade beshiya ihluthu sabo. So nalabo abantu babekade bephila kanjalo. So nenkolo ye-Islam nayo ithe mayiqala yona yamela isiminya sikaMdali ekuthenini amaRoma wona enzani afaka abantu eweni imlando sebeyitwistile bafuna ukuzocolonize abantu. Inkolo ye-Islam yona ithini ithi no lento abayenzayo iwrong leli ivangeli labo lonke elokwakhiwa bacolonize abantu. So le nkolo ke-Islam yona yayiza ngestrategy sokuthi yayifaka bonke abantu yayikadinga khethi. Ingakho ngisho ukuthi inkolo ye-Islam kahle kahle ngokomthetho akuyona yama-Arab kodwa kwakuyinkolo eyayixube wonke umuntu eyayizobuyisela umuntu ebuntwini nasemthethweni kaMdali ngokwalaphayana eKhemet. So le nkolo lona iqalwe futhi lana eAfrika yayihlanganyelwe ngoba if ubhekisisa nomlando kaMprofethi uMuhammad owala Ethiopia umuntu omnyama uMamprofethi uMuhammad. So le nkolo kakhulu ngoba even nangenkathi belwa babaleka bazocasha khona le Ethiopia ngoba balwa kakhulu namaRoma becashe kephi la Ethiopia belwa namaRoma inkolo ye-Islam. So leyana kwangeyona inkolo yama-Arab kodwa kwakuyinkolo eyixube bonke abantu ngoba ama-Muslim avela kakhulu emlandweni ilabantu ababizwa ngokuthiwa ama-Moors. Kunabantu ababizwa ngama-Moors nabo futhi kwakuwama-Muslim kwakuwama-Moors laba bayibedume kakhulu nako Spain bayeke bevela umlando wabo la isizwe sama-Moors yebo. Kwaxutsheneka inkolo ye-Islam babe bakhona abantu nama-Arab yayixube wonke umuntu ngoba yona yayibuyisa lo bamngcwele lobuyana beqiniso ilwa namaRoma. So iwar yesibili yabakhona kwabakhona iwar ye-Islam namaRoma balwa ke kakhulu ke amaRoma nenkolo ye-Islam. Ukulwa kwamaRoma nenkolo ye-Islam ila kwalidela khona ekuthenini kuqale lenkolo le ebizwa ngokuthiwa iJudaism ngoba into ababeyenza lenkolo le-Islam babefike benibone manisuke nihlele endaweni ayefika amaRoma afika mani ngaphansi kwenkolo ye-Islam anibulale nonke aniforce ekuthenini ibani ngaphansi kwenkolo yamaRoma. Nenkolo ye-Islam futhi ke nayo yayenza njalo yayithi mayifike endaweni nifica ukuthi ngaphansi kwenkolo yamaRoma bafike benibulale bese beyaniforce ekutheni nina ibani ngaphansi kwenkolo ye-Islam. So kwakudlalwa lo mdlalo loyo nje kuliwa kubangwa lonto kubangwa ini idoctrine yebandla amaRoma asekambela abantu amanga ngoJesu bamphendukezela njengoba abantu bazi ukuthi kwaye kwaba khona umuntu okuthiwa uJesus Christ nakhona lowo muntu futhi njengoba sengushilo ukuthi imlando eminingi yayikade ngintshontshwe izinto zangala zayiswa laphayana eEurope zathwistwa zahlanakezelwa wonke lo mlando oqhamuka ngakubona njengoba nibona izithombe ezimhlophe zakhiwa yiwona amaRoma hayi ukuthi lezi izithombe zayizaba khona. Ingakho uzothola abantu abamnyama namhlanje sebeqala sebevuka sebethini hayi engathi udaba lika Jesu alilona iqiniso engathi imlando itwistiwe. Yes hayi kwakhiwa ngezinto kwantshontsha izinto zaseKhemet zase-Egypt kwakuyizinto zabantu abamnyama zahlanakezelwe eEurope njengoba senibona njengamanje kulokhu
ubhizi uqhamuka lowo mlando loyo okanjalo. Yebo, ingoba vele babethatha into zethu bahamba baya kweyitwister. So into eyayibangwa ke kwakubangwa idoctrine yebandla ngoba amaRoma ayegcinisa abantu uKhisimusi, ama-Easter, bakhe izinto ezingakaze zaba khona, benze sengathi isikhona, babebulala iculture yezinye izizwe, beninika i-white wedding, baniphosise bethe kaNkulunkulu kanti kwakuyi-Roman culture. So babenza ubugebengu amaRoma befuna ukubusa umhlaba ngenkolo bedlala ngabantu. Iyona ke into eyicasula inkolo ye-Islam leyo eyenza ukuthi ilweke babebanga lento ye-doctrine yebandla. Laba kwe-Islam bebethi umthetho kaMdali umile ingunaphakade njengala amaNazaretha abulawa qala wona aflashwa nje zisuka. Nawo babesho njalo uthina singabantu bomthetho. Umthetho kaMdali umile ingunaphakade. Ikhanda asiligundi. Asihlanganisi nezinto ezinongcola, siphila ngobungcwele. Yabo, la ezakale eEurope bathini? No, baforce abantu ekutheni nabagunda amakhanda, gundana amakhanda. Iwayini leli nje obade nginifundela incwadi kuthiwa umuntu mesethatha isifungo akayihlukanise newayini. iRoman Empire yona yayithi iwayini lispecial. Babeze benze nezinto zewayini nasemasontweni uyazi ukuthi yaphuzwa iwayini kuthiwa igazi lika Jesu. Yabo, ngala iIslam nayo ihamba ngedoctrine eyodwa nalabo ababulewe amaNazaretha bathi indaba yewayini ayisebenzi enkolweni. iIslam ithi indaba yekhanda ligundo. iIslam ithi umthetho kaNkuluNkulu umile ingunaphakade. amaRoma wona ayiphendukezelile izinto. So yiyona ke into ade beyibanga leyo ubona ade bebulalana kanjena usuka iwar ngoba bathe mabelwa kwaseqala lenkolo ebizwa ngokuthiwa iJudaism le efaka igqoko ezimnyama. Leya nkolo leyana ke iyaqalwa uKing Bulani. Leya nkolo yona ifike emva kwenkolo ye-Islam namaRoma elwa yaqhamuka ke leya nkolo. Omunye uzoyibuza umbuzo ukuthi iqhamukapi le yegqoko ezimnyama elapha kwaIsrael manje. Inkolo lena eqhamuke ngangcino leyo. Inkolo yokuqala abayisusa nje abelungu kwakuyinkolo yala eAfrika, kwakuyilade nginifundela yona eBhayibhelini. Then kwaseseqala inkolo ye-Islam. Inkolo ye-Islam emlandweni iyona nkolo yesibili leyo eyabakhona izolwa namaRoma. Sona ke kwasesekhamba hamba kabalwa bebanga indaba yevangeli kwasesengena ke umlando weJudaism wenkolo ekuthiwa iJudaism. Le nkolo ekuthiwa iJudaism yona yaqala phi? Yaqala eGermany uKing Bulani. Kwakuyinkosi wayenesizwe naye kwakuKing Bulani. Yina yesaba eziqala iJudaism. Njengoba senginitshenile ukuthi kwasuka izimpi zenkolo kubanga ukubusa. Uma befika endaweni namaRoma amaMuslim lenkolo esekuthiwa yamaMuslim manje sengishilo kwangeyona inkolo yamaMuslim kwakuyinkolo yawo wonke umuntu and isekelo sayo okuningi kuqhamuka ngala eAfrika. Yonke idoctrine yebandla leIslam yayiqhamuke eAfrika kuukuthi amaMuslim khamba isikhathi bayithatha lenkolo basebenza sengathi kwakuyinkolo yabo lena ngale nkathi seqina ukucolonizwa komuntu omnyama. Yebo, kwagcina sengathi inkolo yeIslam kodwa kwakuyinkolo yawo wonke umuntu. Umuntu onsundu wayeba yiMuslim, umuntu yayixubile bonke abantu, yayihlanganisa abantu kahle kahle. Yabo, izama ukuqoqa abantu loyo nkolo akuyona yamaMuslim njengoba abantu besho namhlanje sengathi kwakuyinkolo yamaMuslim. So na ke iyona ke into eyayibangwa le bona babemele iqiniso behamba ngemithetho yangala eAfrika yobuntu lokhu kwaQamdali. amaRoma wona laba base-Europe bakade behamba izinto beyithwistile bedukisa abantu befuna uzocolonize abantu bakhela izinto ukuthi bezocolonize abantu bona. So na ke le yakhumbulane inkolo iqala kanje nake. Uyabona uKing Bulani ukuthi la izweni sami uma ngase ngiphumela obala ngoba kwakufanele ukuthi uphumele obala ukuthi wena la izweni sakho ungaphansi kwayiphi inkolo. Uma kuukuthi wena ungaphansi kwenkolo yamaRoma ayakubulala amaMuslim. Uma ukuthi ungaphansi ukhetha inkolo yeIslam bayakubulala amaRoma. So uKing Bulani ke waqhamuka nobuchule yena wayesethini mina angeke ngize ngikhethe inkolo. Okungcono ngizozakhela inkolo yami bese ngihlanganisa konke lokhu abanakho la enkolweni yeIslam. Ngizokwazi ukuthi ngithathe umthetho wakhona ngiwusebenzise. Nangalena lokho sekutwista amaRoma, lokho okwakuwo kwethu ngalana eAfrika kuwusiko impilo lobunaziri, lobungoni. Yes. Okwasekuthathiwa amaRoma nakhona sebenza abantu ukuthi bangabagcini njengeTestament elidala. iTestament elidala muninakisisa kahle izinto eziningi oyificayo laphayana uyakuyithole kakhulu la eAfrika. Like ngikulinganise ngokusina amaHubo 149 ungayivula leyo ncwadi leyo ukufaka iqhaza
kukhona lapha into eyigcinwa la eAfrika leyo ungafunda uDeuteronomy 15 verse 17 kodwa uqale ngale yokusina. So izinto eziningi uma uyibuka kahle kule doctrine yale ehamba ngokweqiniso ufika ukubambe ukuthi leyo qala kwakuyase Africa and inosiko mpilo la eAfrika ngoba lapha hambe lokukhulunywa ngokusina isikhathi esiningi kwakade kusina thina. So na ke inkolo le Islam ya adopta lo siko mpilo lelo phela babeyilungisa lapho nalapho njengoba bona phela abakwazi ukusina kwakuyithini sasikwazi ukusina kulola siko mpilo lethu lasendulo babe twister lapho ke bona kodwa kwakusaye usiko mpilo oliwi1 nokuyingcwelisa indlela ababethandaza ngayo yonke into. So na ke bak-adopta ke laba beJudaism bayithatha loyo ingakho nayo ibizwa ngokuthi iAbrahamic religion. Yes bayithatha ke bayidrafta lolu siko mpilo baligcina bagcina lokusiko likaMdali bathi thina sesizophila ngomthetho kaMdali kusho uKing Bulani. Sengikule nkolo yamaJuda manje yeJudaism unabantu abangibuza futhi abahlezi bengibuza le nkolo egqoke ezimnyama iqhamukaphi yaqala nini kanjani yona senguphezulu komlando wayo. So uma ke beyithatha bayidrafta uhlelo bagcina ini iTorah bona uma kufika amaRoma ezohlasela lapha kuKing Bulani abafika lapha yana elokhuzeni emajudeni bagcina ini bagcina iTorah le amaRoma ekhona nabiTorah ikhona kumaRoma kodwa bayitwista bona bathi akusaphilwa ngaphansi komthetho. So athe mefika amaRoma bafika ulaba abekho ngaphansi kweIslam mabebuka nina nidumisa kanjani hayi bawuchaza umlando ekutheni thina sidumisa kanjena hayi bajabule ngoba manje bona inkinga kwakuyinkolo yeIslam babengayifuni ekutheni nisabalale kanjalo kuphinde futhi kufike nenkolo yeIslam ithi mayifika inkolo yeIslam lapha yana kuKing Bulani iba check inhlolo ukuthi bona bakhonza kanjani befika ukuthi hayi laba bagcina umthetho yabo bayikhave ngawo umthetho. Yes bangababulala ke ama Muslim. Yes isurvive kanjalo ke lenkolo lena ekhona emhlabeni umlando wayo ke wasinda kanjalo unjalo yona inkolo yeIslam eyalandela kwabulawa leyo siko mpilo yala ehlangana noAfrika ke leyo nkolo uBnazaretha yaqedwa ngayo unya emlandweni kwangena kwesibili inkolo yamaRoma ibona benza bonke ubuxoki ke ababebulala amaNazaretha abaprofeta abaningi bathwistwa benziwa belungu yonke le nto bayixova kodwa ke kwaqhamuka inkolo yeIslam yalwela iqiniso emva kwa inkolo yeIslam kwaqala inkolo yeJudaism. Ngicabanga ukuthi abantu bayabona ukuthi izinkolo zama kanjani kwantshontshwa zonke lezi inkolo engikhuluma ngazo zantshontsha usiko mpilo labantu abamnyama abantu abansundu ababe nesihlalo sobukhosi kodwa bona bathwista imlando badla amazwe ethu njoba bathi bebedlo Egypt bethatha nemlando yethu indawo yonke hlezi suchaza kumlando ukuthi zathathwa kanjani izinto zethu la eAfrika nokuthi zathwista kanjani. So zonke lezi inkolo bebekade bethatha izinto zethu amaRoma le Islam nayo yayikade isebenzisa kakhulu usiko mpilo lana eAfrika kunento abayigcinayo lapha yana kule nkolo yeIslam le yesinxele yokuthi abasebenzisi isandla sokunxele emabedla leyo nto ufika uyithole ngala ngakuthini Africa yayikade yenziwa uma kuukuthi udla ngesandla selento lena sobunxele kwakuthiwa wawushawa kuthiwa udla ngesandla sokuganga naloyo nto futhi bayiadopta ama Muslim leyo ijulileke kakhulu inomlando wayo ukuthi isukapi uyabo kodwa okuningi abakwenzayo nalolu siko mpilo lale nkolo yaqale Egypt le ebizwa ngobuNaziri babevele ebegcina. So inkolo yeIslam iyona eyalwa kakhulu ilwela iqiniso ilwa namaRoma lokho mina ke ngiyaye ngakufihli ngiyaye ngikuveze nje kucaca ukuthi inkolo yeIslam ebambe elikhulu iqhaza kuseni ilwe namaRoma. Yes yize ke kodwa kwahamba isikhathi inkolo yeIslam ngale nkathi sekucolonize umuntu omnyama zabuye zahlala lezi inkolo lezi zo2 zazi kwagcina kukhona ubugebengu okwenziwayo njengoba namhlanje sebazi sebengawazi lo mlando ucinyiwe ngusho manje cabanga ukuthi abantu abaningi bazowuphika abalento eshiwo lana ayikho kuchazwa into engekho cause imlando eminingi ifihliwe. So nabo ke laba beIslam bagcine sebenza njena nabo sebesebenzisa inkolo eqaleni lento lena yama slave trade ukuthatha abantu ngoba nomlando futhi uyaveza ukuthi ngale nkathi sebenqobile ngoba amaSulumane kwahamba anqoba amaSulumane awahlula amaRoma ngoba khumbula ukuthi lapha yana eNorth East Africa naseGibhithe kwacolonize amaGreek kwangena amaRoma emva kwamaRoma kwangena amaMuslim athatha over lapha kwaIsrael njengoba ubona kugcwela amaMuslim manje eshiya lokho iJudaism
kwese naseGibhithe futhi sekugcwele ama-Muslim. Yebo, bobabili bayafika kodwa kwahamba inkolo ye-Islam yenza ubugebengu yagcina naye ingena kulo mkhakha ukuthi isebenzise inkolo ye-Islam ukucolonize abantu. Ibacolonize kanjani na? Isilibulela usikompilo lwethu lokamdali. Isiyenza isifake izinto zawo. Sebethini uma kuukuthi uba ngaphansi kwayo inkolo, gqoka njengabo, gcina usiko lwabo, yabo. Yayingekho kanjalo inkolo ye-Islam ngokomlando kwasendulo. Kwakugcina ukuyingcwelisa ngemthetho kamdali. But emva kwesikhathi kuhambe inkolo ye-Islam babuye bayisebenzisa ngendlela errong. Sebeqala lento ye-slave trade nabo, sebefika bezothatha abantu lana e-Africa, nakhona sebekushintsha sebeconverta ekutheni uma uyimuslim ungabisalenza usiko lwakho. Nale yamaRoma futhi nayo ibikwenza lokho. So leyo nto kodwa yenzeke emva kwesikhathi. So lezi inkolo lezi zothuna ezinye futhi nakhona inkolo yalwela iqiniso kodwa emva kwesikhathi kwahamba yaphinde yoneka nayo ngoba ama-Arabhu bese sengena umuntu esecindezelekile eseyinto engelutho. Yila abaqala khona bathatha i-advantage yaloko nabo basithatha basenza igqila. Abangawukholwa lo mlando abahambe beyofunda nge-Arab slave trade. Ayesithatha ama-Arabhu esiforsa nawo ukuthi siba ama-Muslim silahle usikompilo lwethu, yabo. Sebesebenzisa inkolo ngendlela errong, kanti inkolo ye-Islam yayiqale kahle izolwela isimini kodwa bona bahamba babe bayitwista bayisebenzise ecolonizing abantu nabo ukuthi bebusa umbuso njenge-Roman Empire. Ngoba umbuso we-Roman Empire wakhishwa yiwona ama-Muslim. Yebo, e-Egypt njengoba ubona colonize ama-Muslim manje wakhipha umbuso wamaRoma. Kwakuyi-Roman eyayikade iphethe, kwangena ama-Muslim afika colonize. Angazi noma abantu bayawuzwa lo mlando wezenkolo, ngukhavile wonke. Yes, uyazwakala impela on my side. Notify nje ukuthi sesi 9:10 njengamanje. Mhlawumbe sengingadedi platform bese kuba ukuthi sesobuyisela kwena babuduma sesigoqa nje sesivala. Mhlawumbe ngazi noma ukhona nombuzo mhlawumbe before. Okay. Hayi kubuke engathi hayi konke kucacile. Hayi soqinisile ukuthi umuntu ufunda zafe. So babuduma ngicela ukhenda over kona simane sigoqe nje. Sala sesigoqa nje sesivala nje mhlawumbe ngomzuzu lo osele mhlawumbe kubo 10:00. Yes. Ngiyabonga kakhulu lo mlando lona. Angikuveze lokho ngikucacise. Lo mlando engushoyo awutholakali kalula, ufihliwe. Lo mlando ucindezeliwe. Ingakho ningenazo umlando ogcwele kaMphrofethi uMuhammad. Ingoba bayalazi iqiniso ukuthi uma wakhe wayeumuntu omnyama, bayakwazi lokho. So lo mlando bawucindezelile. Bese sekuzoba futhi namaRoma bakucindezelile lokho ukuthi bantshontsha izinto zaseKhemet nezinto zobunaziri. Lokho obunaziri bakucindezela, but lolu hlelo kade silenza namhlanje kuncane lokho engikuvezile ngoba ngiyazi iminingi imibuzo ekhona nesazoba khona. Mhlambe lenkolo yayikade iqale kanjani, le egqoke ezimnyama yafika kanjani kaIsrayeli, bebaleka bejaha uHitler, khona lo mlando kanjalo, but siyongena kuyona ngelinye ilanga. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ningijoyine nifunde umlando wenkolo. Ngoba kubalekile ukwazi lokho inkolo ukuthi yiphi yaqala yiphi yalandela. Ngiyabonga kakhulu, iloko engakusho elokuvala nje kuphela. Hayi sabonga kakhulu nathi, sabonga kakhulu Mr Duma, sabonga kakhulu ngolwazi osithathisela ngalo. Siphinde sibonge kakhulu kubo bonke abangenye eclassini namhlanje. Since ingekho umbuzo sesafuna ukuyokwetshisa, ngizocela ukuthi ngiyivalela umhlangano, ngiyivalela i-meeting. Ngiyabonga ukulalela isikhathi eside kangaka 2 hours wonke. Lo mlando kongasekugcineni ufihliwe, utholakala indawo. Bambalwa abantu abawaziyo njengoba unjalo engakade siwuveza uyimfihlo. Ngiyacela moqala ukungena kuleli page, usubscribe, ulike ukuze uzokwazi ukuthola nokunye sokuposta ngokuzayo, uklikhe nebell. Ngiyabonga. Kuqala inkolo ye-Islam.